bilo je stvarno dosta puta priče za Boston i bilo je i više puta nekih konkretnih razgovora, ali eto, nikad se to nije ostvarilo, ali mislim da bi se u toj ekipi stvarno dobro uklopio. A ti si, recimo, išao taj čitav američki put, srednja škola, dobro, završnica srednje škole, koledž, 3 godine, i onda napravio strašnu NBA karijeru. Kad dođemo u Beograd, onda je česta tema kad ćeš u Zvijezdu, razumijem ja i u meni ponekad razmišljam, bilo bi lijepo da dođem navijači, sve to, bilo bi to sigurno super priča, ali... Nisi neko ko će sad da pravi dramu i to, ali... Ponekad se sudijam, ali... Pozdrav, dobrodošli u novu epizodu X&O's Chat podcasta. Danas jedan izuzetno zanimljiv gost, čovjek koji je napravio zaista fantastičnu, prije svega NBA karijeru i čiji je životni put, nekako rekao bih, od starta bio usmjeren prema košarci. On je baš onako iz košarkaške porodice i oženio je s ove strane košarkašku porodicu i tako dalje. Dragi čovjek, uvijek miran, puls stabilan i tako dalje, Nikola Vučević. Dobar dan. Nikola, sad ovako, kad gledam, tvoj tata je, imaš veze sa Sarajevom, tvoj tata je osvojio, i to ozbiljne veze imaš sa Sarajevom. I tata i majka. Da, i majka. Majka je za Želju igrala košar. Da, ona je rođena u Sarajevu. I sestra je rođena u Sarajevu. To je to, da. U stvari svi, i tatin brat je košarkaš, je li tako? Jeste. On je bio malo košarkaš, brzo onda je prešao u sudije, pa trenere. Da. I sad je završio karijeru prije ove godine, mu je bila posljednja i penzija. Ali, je li od starta bilo da ćeš igrat košarku? Pa nekako sve išlo u tom pravcu. Jesi odmah bio veliki? Pa jesam. Što tiče, to smo živjeli u Belgiji 11 godina, dok sam tamo bio, sam bio najvisočiji. A kad se vratio ovdje, onda sam bio među srednjim onako. I onda sam izrastao baš, mislim što tiče košarke u školu i to jesam, ali u ekipi sam bio među onako srednjima. I prije sam igrao, počeo sam ko play, pa 2, 3, 4 i onda sam tek sa 17 sam prešao na 5. Stvarno? Tako da... Što i nije loše, jel da? Pa odlično mi je pomoglo to. Znaš, teško je kad te sa 12 godina samo centar i ti samo to znaš i poslije ne porasteš. Ovako ja sam sve to igrao i onda mi je baš to pomoglo mnogo da... I forsirali su me da igram dosta iz polja i licem i sve. I onda mi to stvarno pomoglo, ali da, nekako ta košarka bila, mislim, neki prirodan... Jesi igrao išta drugo, osim košarka? A stalno s društvom fudbal, ali nisam bio neki iskreno. Uvijek su me stavili na gol ili odbranu. A bio sam velik, a imao sam velika stopala, eto, znaš, onda sam pokrivao dosta prostora i golman, duge ruke i sve, i onda je super bilo. Aj ti na gol. Aj ti, kao dobar si golman, ajde, ali dobro. Ali volio sam fudbal baš i danas ga baš volim, ali nije išlo, mislim, i teško je bilo s ovom visinom, ali nekako uvijek košarka, uvijek mi je to bila prva ljubav, ko mali sam uvijek igrao po kući, u hodniku, imao koš u sobi, u hodniku ispred kuće, non stop sam. To podsvjesno zbog tate i mame, jel? Pa uvijek sam njega gledao, s njim na treninge, s njim na utakmice, onda igrao, ali stvarno nikada on nije rekao je moraš košarku, nego je bilo samo kad sam ja odlučio da hoću ja time da se bavim, onda je on stavio za mene i onda je me gurao, ali nije nikad bilo moraš, nego to je bio moj izbor, ja sam ga izabrao, ali ako hoćeš, onda tako. Tata imao baš dugu karijeru. Jeste, on igrao do 44. godine. Stanje, on je igrao je dugo u Bosni, onda je otišao u Švajcarsku, jel tako? Tamo sam ja rođen i onda iz Švajcarske za Belgiju, tamo je bio 11 godina. Jeste. Znači, tebi je u stvari djetinjstvo bila Belgija, jel? Moj život Belgija, nije moj život Švajcarska. Pa da, moj život Belgija. Pa živio, da, 11 godina. Mislim, mi smo dolazili svako ljeto i zimski raspust, ali je, tamo smo, proveo sam tamo, mislim, do 7. razreda ostane sam bio tamo. I tamo si počeo, jel, suštinski malo da... Tamo sam isto počeo, da. Pa glavni razlog što smo se mi vratili, u stvari moja košarka bila, sestra je htjela da studira u Beogradu, ali ona bi otišla sama, ali on je vidio da ja imam neki talent i da ja mogu da napravim nešto što tiče košarke, ali je znao da Belgija nije pravo mjesto za to. I po meni, Belgija je sređena zemlja, i onda je baš bilo
da kažem, bio sam ono baš dobrica, znači sve sam poštovao sve kako treba, sve po pravilu. I si išao u školu u Belgiji? Kako nisam, ne da. Pa tako sam ja naučio francuski, tako ja znam sad francuski. I onda mi je to, mislim, pričam isto kao što pričam srpski i engleski, i to mi ta 3 jezika su mi jednaka, manje više. Što je, vidi, to je rijetka kombinacija, jel da, engleski i francuski, odnosno isključuju jedan drugi. Da, ali prva 2 jezika, sad možda je, ne znam, španski, ali tu su među glavnim jezicima, da mi to mnogo znači. Ali on je shvatio da je povratak u Crnu Goru za mene dobar, da bi uhvatio malo onog našeg, da kažem, malo naše snalažljivosti, malo našeg bezobrazluka, što kaže ulica, ne bukvalno smislu, ali malo malo namazanosti, jeste. To on shvatio da to meni treba, jer sam ja stvarno bio tamo sve po PS-u, sve kako treba, i on je shvatio da tako neće moći. A i mislim, Belgija što tiče košarke nije baš poznata po tome, i onda je, to je bio glavni razlog, jer možda bi on ostao još koju godinu kao trener ili nešto da još radi, nego je vidio da je... Ti si otišao u Bar, jel tako? Da, tamo odatle je tata i tamo smo se vratili i tamo sam bio 4 godine. I tu si priključio se Mornaru, jel tako? To je prva godina kad se Mornar stvorio, prije bilo više ekipa, prva godina, i onda tata mi je bio trener, on je preuzeo moju selekciju i 4 godine smo mi bili zajedno, i onda put Amerike. A stani, što Amerika? Jel ima neke veze, jel bio tu neko koga tata zna ili... Pa jeste, bilo je raznih priča, bilo je FNP tad, nešto, pa se to ipak nije nešto završilo, pa je bila čak nešto priča Barcelona, pa se to nije završilo, budućnost je tu bila... I bolje što nije, ako mene pitaš. Pa mislim, tako ispade na kraju, da, bila je budućnost, Dejo Radnić je baš želeo da me dovede, ali otvorila se priča za Ameriku preko Nikole Dragovića, on je tad bio na UCLA i mi smo dobri kućni prijatelji i tako, negdje kad smo sjedili pričali, njegov otac spomenuo što ne probate Ameriku i tati se svidjela ta ideja i način rada i sve. I prvo je bilo da idem na godinu dana srednja škola, da vidim kako ide. Je li to onaj 4. razred srednje ili ono između? Ne, nego baš 4. Čak sam još bio i godinu mlađi, ja sam ranije krenuo u Belgiji nego što se ovdje kreće u Americi, onda sam bio godinu mlađi. I onda sam tamo rekao, ajde da probamo godinu dana, da vidim ako neki koledž se otvori dobar nešto, da to vidimo, ako ne mogu da se vratim. I je tako otišao tamo, srednja škola, ta 4. godina, u početku nije bilo ovako, ali vremenom... Otišao si u Kaliforniju, jel? Da, Simi Valley, to je jedno sat i nešto od Los Angelesa, jedna privatna mala škola, ali baš za košarku. Jel ne dođija ili... Pa onako manji, da kaže neki američki... Samo košarka, jel da? Pa škola je baš košarka, jedan trener, on je Francuz-Senegalac i on, ta škola je bila poznata po dobrom košarkaškom programu. I vas dvojica na francuskom. Ali bilo je 5-6 Francuza, bilo onako baš internacionalna ekipa i onda meni je to odgovaralo. S jedne strane mi je bilo dobro, jer smo se, svi smo tu bili daleko od kuće, pa smo jedni drugima pomagali, ali mi nije baš bilo dobro što se tiče engleskog, ja nisam ga uvijek toliko pričao, ali prvo to da kažem, polugodište mi je bilo dosta nezgodno i što se tiče košarke i svega, dok se malo naviko. Je li nostalgija bila još? Bez kako nije, daleko od svih i tad nije bilo ko danas WhatsApp sve živo, nego imao si Skype je tek počeo na MSN i to, ali drugačije je to bilo malo. A dobro, vremeno sam se naviko i značilo mi je mnogo, baš napredao sam dosta te prve godine, i fizički, i košarkaški, i sve bilo je... S kim ste igrali? Su bile ove neke jake srednje škole? Pa igrali smo prvo moju utakmicu, to se sjećam, onaj Finley Prep, ne znam da li oni još postoje, oni su iz Vegasa. Da, znam, pored Vegasa. Oni su baš ozbiljni bili i igrali smo s njima i to je onako baš bilo za mene, što kažu Amerikanci, wake up call, gdje sam ja došao, šta ću ja ovdje, mislim... ljudi, a bilo je malo i starijih, ali ovi neki, zvijeri skaču, zakucavaju, trče, to ja gledam, ja dok se ja okrenuo oni već polažu, ja je dao 5 poena, ofanzivni skok. Nisi dao se jednu trojku, još nešto, i to je to bilo, nema šansi, oni izgubili smo ne znam koliko, baš mislim, baš velika razlika se idjela, dobro, poslije, mi smo igrali uglavnom te turnire, igramo 2-3 utakmice, jedan vikend, pa onda i sve tako. I kako je odmicalo, onda je sve bolje i bolje išlo. Već pred taj neki zadnji turnir, sećam se,
božićni tamo onda sam došao ovdje, onda je bio 15 dana, sam stvarno odigrao dobro, tu sam onako došao sebi, fizički malo već napredovo, navikao se na stil igre i sve, i tu sam već krenuo na gore, ali do prvih 2-3 mjeseca, prvo ta 2-3 turnira nije baš bilo lako. Jesi razmišljao da se vratiš ili je bilo? Bilo kako ne, bilo je više puta, tata, ja hoću nazad, dobro, ajde, bit će to okej, samo ti radi sve to i ajde. Jesi jeo, idi na spavanje. Ne, ali bilo, mislim, imao razumijevanje, on je pričao lijepo sa mnom, ali nikad nije mi, da kažem, dao prostora da hoću da se vratim, nego uvijek je on nalazio način da ja i dalje guram i onda sam vremenom sam i da prebrodio te neke prve prepreke i te poteškoće i onda je to krenulo na bolje, poslije se otvorilo to tačnije prvo me Nevada iz Rina tražila i bio sam prihvatio tamo, ali nisam ništa potpisao, samo bilo da obiđeš. I bio tamo da obiđem, svidjelo mi se sve i USC me prije nešto gledao, ništa konkretno nije bilo, ja mislim oni odustali, neće. I ja, kako sam se dogovorio s Nevadom, USC čuje i zovu me odmah kao o čemu se radi, i ja rekao, pa niste me, nismo imali kontakt. Međutim, oni kao, pa mi smo mislili to je to, mi se dogovorili, ja rekao, pa nismo, mislim šta ću, a onda opet iz početka ovamo namo i na kraju se odlučim za USC i ispade sve dobro. Poznat po nadimku univerzitet razmažene djece. Pa jeste, da. Spoiled children. Pa jeste, ali dobro, to je taj čitav, taj Orange County, taj dio. Lijepa lokacija. Jeste, ali ima, mislim, jeste, djeca dolaze uglavnom iz dobrih porodica, ima svega, ali dobro, mislim, skupa škola, veoma, i čuvena. Cijenjena tamo u tom dijelu, ali interesantno da je u najgorem dijelu Los Angelesa. Sad je to malo bolje, sad su oni to izgradili, ali bilo je prije, bukvalno kad sam stigao, gdje je jedna prodavnica, tu je uvijek bila, bio stoje jedan auto security, ne policija, nego security škole i tamo dalje ne možeš, znači on stoji da ne bi mišli tamo, jer tamo je već... Tamo je veselje. I onda mene to uvijek čudilo kako to, mislim, dešavale su neke stvari oko kampusa, stvarno bilo, ali sad je to malo bolje, ali tad je bilo onako malo nezgodno. Znaš, dobro, oni su prije svega bili čuveni po američkom fudbalu, to je ludilo bilo, tamo kakvi su igrači bili i to. Sad košarka nekako na mahove na USC-u, jel tako? Pojavi se generacija, pa nema, pa pojavi se generacija. Ti si, ja mislim, na prvoj godini igrao sa Tajom Gibsonom i DeRozan. Bio i Daniel Hackett isto. Jeste, bio i Hackett, jeste. Pa bila dobra ekipa i bio je Tim Floyd trener. Da. I onda igrali smo NCAA turnir, drugi krug smo izgubili od Michigan State, oni su kasnije išli na Final Four. Ali jeste, USC je više za fudbal. UCL je uvijek bio košarka, USC je više fudbal. Sad malo se, po neke godine budu baš dobra za USC, poneki onako, ali nismo poznati kao baš košarka. Znaš šta sad razmišljam? Zamisli sad da Nikola Vučević u ovo vrijeme kao USC, NIL, još ti ovako imaš taj, što se kaže, iz kataloga pojavu. I to sigurno bi već u startu bio milioner kao koledž igrač, jel tako? Pa izgleda, da, vjerovatno. Mislim, i ovako je fenomenalno ispalo. Ne, pa ispalo, da, ali jeste, mislim, dobro, vrijeme je bilo da se to malo promijeni, ali baš odjednom od ničega su ušle baš... Kako ste vi tad živjeli na koledžu, Nikola? Je li bio neki džeparac? Pa bio je mjesečni džeparac. Ako si živio na kampusu, školski neki smještaj, onda je bio malo manji. Ako si živio van, bi ti oni dali čitav taj džeparac i ti onda sam... Raspolažeš, da. Bio je tad oko $800-900, tako nešto. Mislim što za tad ti si imao plaćenu hranu, sve si imao, mislim, škola je plaćena, hrana je plaćena... Ne šali se USC, jel? To je svaki koledž manje više, čak mi nismo koliko i neki drugi, recimo i Kentucky, Duke, to je još na većem nivou nego mi. Ali imao si sve, mislim, nisam, meni kad mi legne $800, sam mislio da sam, čak nešto pred zimu smo dobili još neke malo veće, nešto su nam uplaćivali. Ali je tad bilo tvrdo, jel da je stalno neke istrage, Pa meni su recimo suspendovali 8 utakmica jer sam igrao 52 sekunde protiv FNP-a kad je Mornar gubio 30 razlike, meni ubacili 50 sekundi i kao bio si kao profesionalac i ajde. A dobro, mislim, meni je to u stvari odgovarao sam, ja imao još mjesec i nešto da se malo bolje spremim da mogu da igram. Ali sad je to potpuno drugačije. Evo, sad je baš bilo, vidio si ti za Coopera Flega da je navukao, čini mi se, $28 miliona u ovoj godini na Duke, ali mislim da je tu
ono od Duke je bilo, ne znam, toliko miliona, recimo 5, a ovo ostalo su, ne znam, neki sponzorski ugovori, mada ja mislim da su tu oni računali i ove neke što je on dugoročno potpisao, za patike, za ovo, za ono. Pa jeste, dobro, bilo je malo bez veze pravilo, pogotovo u današnje vrijeme, tad mi nisu imali društvene mreže, nisi imao YouTube, sve to da na taj način praviš novac danas. Recimo on, na primjer, ne znam koliko ima dosta pratioca na Instagramu, zašto ne bi mogao da pravi kao i sve druga djeca. Sad što je to malo otišlo u nekom pravcu gdje nije to baš to što je trebalo da bude, nego se daje novac sa svih strana. To je druga priča. Mada davo se i onda. Jeste, to je tačno. U manjim količinama nije se da, ali dobro. Mislim da će oni to malo izregulisati vremenom. Mislim da je veći problem ovaj transfer portal, da je to baš napravilo haos. Da, tu odlazi kako ko stigne. To je po meni baš loše za djecu, jer on sad ode, na primjer, dođe na USC i prvu godinu freshman ne igra puno i mjesto sad druga godina, ajde se malo izborim da radim, neću idem ja portal i ode negdje drugo, ali recimo ljudi malo znaju da svega možda 20% djece koji uđe u transfer portal ode na isti nivo ili bolji nivo nakon toga. Uglavnom odu slabiji. I onda taj portal, mislim, nikad ti sebi napraviš neki taj pritisak da se malo, da staneš, da se malo razviješ, da se izboriš, da prođeš kroz neku tešku situaciju, nego nije mi dobro, idem ja ovamo i onda kao da je aukcija, mi tebi damo ko mi da najviše para, idem tamo. Što, razumijem ja, ćeš da juriš, ali dugoročno, ne znam je li to baš uvijek najbolje rješenje, jer ta djeca, opet izabereš taj neki koleđ zbog nekog sistema, zbog nekog trenera, zbog određenih stvari. Baš sam gledao Tom Brady, on je pričao u nekom podcastu o tome kako kao quarterback ti ideš, na primjer, tamo jer oni koriste quarterbacka dosta, igraju na taj način koji tebi odgovara, si ti razvijaš, poslije da mogu igraš u NFL, a danas idu kojim najviše nudi. Sad, ti ćeš uzeti 3-4 godine veliki novac, ali poslije ima još jedan drugi dio, znaš, tako da treba neki balans, ja mislim, kad bi taj transfer portal malo sredili, kad bi recimo imao jednu, besplatnu godinu, poslije već ne može neki ugovor da se potpisuje nešto, jer, evo sad je bio isto primjer, jedan s Tennessee-a, quarterback bio tamo i dogovorio, 2 miliona, i poslije neki drugi potpisali za više, njemu se to nije dopalo i on kao, idem ja opet i otišao u sredinu. Ostavio ih, Znaš, nije ni baš to korektno ni prema školama, tako da... A dvosmjerna je ulica, jer jedno vrijeme stvarno škole su iskorištavale te sportiste, maksimalno. Pa oni su baš zarađivali, veliki su, a ništa. I treneri su bili baš mnogo plaćani, a igrači ništa, onda to se sad izregulisalo malo. Ja se sjećam kad sam prvi put vidio budžet sportskog dijela Oklahoma univerziteta prije recimo 20 godina, ja u nesvijest pao. Rekao, šta je ovo jači od Real Madrida? Pa ne, to su nenormalna cifra. Pa ne, prvo školarine, znači moraju da imaju muškarci i žene isti broj školarina, to je NCAA pravilo, znači sam fudbal uzme oko 60-70, košarka još 12-13 i onda oni mora da se, znači to ti je već, da kažem, 70-80 ukupno, i znači oni još, to ti je već 160, samo ta dva sporta što većina škola imaju i onda još drugi, znači oni imaju već preko 200-300 stipendija sigurno i onda još sve ostalo, mislim sam vidiš dvorane, njihove trening centri bolji nego naši. SMU, ja mislim da ima najbolji trening centar na svijetu, moje mišljenje. Nisam vidio iskreno, ali ima... Ja sam se sablaznio kad sam vidio, nema, ja mislim da niko u NBA nema, možda pretjerujem, ali... Pa ne, moguće ne, jer ja znam ovi, kako zove, neki sad novi što prave, USC pravi novi fudbalski, to isto skroz nenormalno, ali dobro, veliki su tu novi koji su prije išli ljudi pa su uspješni biznis, pa oni vraćaju i tako to funkcioniše. Znaš što je recimo interesantno, ti si stvarno u tom smislu svijetli primjer. Ti si jedan od rijetkih naših igrača koji je otišao na koledž i izašao sa koledža bolji. Obično, da ne uvrijedim nekog, ali obično momci odu na koledž i nekako to poslije ne bude to. Pa ja ću se usuditi za naše igrače 90% slučajeva. Za Litvance je obrnuto. Iz nekog razloga Litvanci obično budu bolji. Poslije koledža naši igrači nekako, ne znam, izgube se. Treba im izgledaju kao da nisu šutnuli loptu kad se vrate u Evropu. U dosta slučajeva. A ti si recimo išao taj čitav američki put, srednja škola, dobro, završnica srednje škole, koledž, 3 godine i onda napravio strašno NBA karijeru. Pa jeste, mislim, ima dosta naših stvarno koji su otišli, nije im se baš
otvorilo iz, ne znam, raznih razloga. Za mene je to bilo stvarno, da kažem, idealan put, jer ja sam, da kažem, igrački, tehnički, stvarno već imao to u sebi. Znao sam da igram, imao sam IQ i imao sam to u sebi. Ali meni uvijek falilo taj fizički dio malo, da razvijem tijelo, sam onako kasnije malo izrastao, naglo, bio si mršav, da. I trebalo mi je to. I to je meni najviše, sam ja tamo najviše dobio u stvari. Taj dio, dosta teretane. Ali si nekako dobro radio. Nisi sad bukno da kažeš, nego si i dalje bio... Da. Pa imao sam stvarno dobre trenere za to, koji mi prvi s kim sam počeo baš da radim teretanu intenzivno, on je stvarno odličan trener bio na USC-u i on mi stvarno mnogo me naučio i mnogo sam radio s njim kad sam bio suspendovan, recimo, s njim sam radio 4 puta nedeljno, stalno. Ali to i teretana i vježbe, koordinacije i trčanje, svašta je tu bilo. Da, znači bio je ozbiljan. Da. I onda mi je stvarno to dosta pomoglo i velika se razlika vidjela u meni već poslije te godine srednje škola, nije to bilo toliko ozbiljno što tiče teretane, ali bilo je dobro, ali poslije koledža baš onako dosta napredovo. Tako da taj dio meni mnogo pomogao, ali mislim, ne znam, vjerojatno zavisi od situacije i od trenera i od mnogo tih nekih faktora. Meni je stvarno se otvorilo, imao sam, prvu godinu sam igrao 10 minuta, pa po neke utakmice malo više, neke manje. Drugu godinu je došao novi trener Kevin O'Neill i on je od prvog dana, da kažem, baš veliki moj fan bio. Odmah je, znači on njegov prvi dan kad je potpisao, odmah me zvao, poslije 2 dana ili 3 stigo već došao u Crnu Goru da me vidi, odmah razgovor, ima neki plan, sjeo s tatom i sa mnom, kako on mene vidi, šta on misli, i radili smo stvarno dobro. On je onako dosta NBA sistem. Pa i to pomoglo, jel da? To mi stvarno pomoglo, poduše tih nekih izraza u odbrani i napadu, tih nekih akcija, neki koncepti i sve to. NBA terminologija, jel tako? I to mi je stvarno mnogo pomoglo, ali on je isto bio, da kažem, stara škola, onako, baš tvrd i onda je non stop, guro, tenzija, mene, pogotovo moje 3. godine najviše, sam bio najbolji igrač, od mene najviše i tražio. Tad si imao blizu 20 puta. Da, tad sam stvarno dobro. Ta 3. godina stvarno sam veliki korak napravio i onda, ne znam, stvarno mi se to lijepo otvorilo, on je stao iza mene, mada i drugi godine sam igrao dosta, ali opet tu bio možda prosjek 12-10 tako poena, a treća stvarno gdje sam zaokružio. Da, i to je dobro, tako da, ne znam, raznih tu faktora utiče, mislim sam dobro iskoristio tu priliku koju sam dobio, imao sam sreći da imam dobre trenere, dobro sve išlo to nekim svojim putem. Vjerovatno ima veze i sa tvojim karakterom, ti si nekako uvijek miran, tih, nisi galamdžija, ali nekako djeluje da znaš što se kaže, guraš svoje. Nisi neko ko će sad da pravi dramu i to, ali... Ponekad se sudijam, ali kako se zove, pa jesam od uvijek, kao mlad sam uvijek bio veoma disciplinovan, i ako onako zacrtam nešto, uglavnom to i ostvarim. Žena moja ne voli baš to što sam takav, ako nešto zacrtam, onda ja idem, ali recimo sa 16, 17, 18 godina, onako bio sam već dosta posvećen i htio da dam sve da uspijem što se tiče košarke i ljeti, recimo, to dosta mojih drugova i sve to tad, mislim, izlazi se sve ja sam dosta tad više, ajde da treniram, ajde da pa tako i na koledžu i to mi nekako, uvijek sam bio, ta disciplina mi je stvarno pomogla i dan danas me drži, naravno, čak i više, ali imao sam taj neki svoj cilj, imao sam to što sam ja želio da ostvarim i posvetio se tome maksimalno. A mislim da tako mora u životu, ako šta god da je u pitanju, da li je to sport, koji god da je posao, biznis, šta god da je, mislim da drugačije ne može. Disciplina je ključna riječ. Disciplina je baš ključna, da, i onda, ona je pomogla i još dosta ti nekih drugih faktora i sve kako treba. Ali, i onda sjećam se jako dobro, jer smo mi prenosili te utakmice, kad je bio onaj štrajk u NBA, ti si draftovan od Filadelfije, ja mislim. I bio je štrajk i ti si u tom trenutku potpisao za budućnost. I znam da si stvarno izgledao toliko dominantno u tom periodu koliko si bio već u ABA ligi. 3 mjeseca, tako nešto. Jer, evo, sjećam se i dan danas utakmice koju smo mi prenosili gdje si ti igrao, to je protiv Cibone bilo, ja mislim, gdje si šutirao 11 za 2 poena, to je i dan danas, ja mislim, važeći rekord. Ja to zaboravio u ABA ligi. Da, ja nisam.
11 za 2 poene, ne znam, i dao si koju trojku i ovo i ono, i znam da smo, Kole i ja u čudu bili, kako dečko igra, šta je ovo, znaš, tek izašao, s koleđa, sad, ti si tad već bio NBA igrač, suštinski, ali, sad se vraćam na onu priču od malo prije, nisi uopšte nekako odrvenio od gore u Americi, nego naprotiv, postao si osnova ovog što si danas. Pa mislim da se vratim na početak, kad smo pričali kako sam ja igrao 1, 2, 3, 4, 5, da je to meni stvarno pomoglo, sam ja to uvijek imao u sebi. Ali sam, radili smo dosta individualno tamo, i Tim Floyd je to forsirao, i pogotovo i Kevin O'Neal, jer u periodu, recimo, od kraja avgusta kad počne škola do 15. oktobra, ti ne smiješ da radiš timski, samo smiješ individualno ili 2 na 2, 3 na 3, i onda bi mi igrali između sebe 5 na 5 igrači bez trenera tu. Ali onda smo tu dosta radili individualno. Imao sam jednog koji je bio tu zadužen za nas visoke, on je radio, mislim, on po Evropi i čak je možda igrao. I onda on dosta forsirao tu neku tehniku i taj individualan rad. Mada sam i ljeti ja dolazio ovdje, igrao i za reprezentaciju i radio s nekim trenerima i s tatom dosta. Onda individualno ja sam to uvijek, je to bio onako veliki dio mojih tu nekog pripremnog dijela i onda mi je to pomoglo, ali ja sam znao da bi napravio nešto, to neće biti na fizikalno, to će biti na tehnika, IQ i to, pogotovo tamo ako budem ostao. I onda sam ja vrlo rano to shvatio i onda sam baš radio na tim stvarima da bi mogao da igram s njima tamo, drugačije ne bi mogao da ja s njima na silu ne bi to nešto lično. I onda bi ja, radio sam dosta na tome tokom ljeta i tokom sezone, mada sam i dosta toga, recimo tad u budućnost, kad sam bio, imao sam ja period kad je završila moja 3. godina, kad smo ispali, i onda taj 3-4 mjeseca pripreme za draft, tu sam radio s trenerom koji danas radi, Nešom Trajkovićem. I onda on je, mislim, i danas je, ali tad je baš bio ubica, to je bilo po 2 sata individualno. Miro Bilan isto tad je bio, on i ja smo zajedno radili, on isto bio s Radetom i zajedno smo se pripremali svaki, 5 puta nedeljno, po 2 sata, znači individualno, jedan, on i ja, to je bilo, ali tad sam najspremniji bio u životu. Sad ne bi baš mogao toliko da treniram zbog svega, ali tad, stvarno sam bio najspremniji ikad u životu, a ujutru je bilo s nekim radimo nekog Marinca koji je kao za fizičku spremu, on je sve samo samo fizika. Ali samo težina tijela i 2 neke od pijeska, one kao vreće neke, od 10 i 20 poundi. I sve nešto po nenormalan broj ponavljanja, pa ne si vodio na plažu i tamo neke vježbe po pijesku, čuda. Vidiš, to je interesantno, jel? Obično Marinci u tom nekom kontraritmu budu, jel, poteži. On je bio apsolutno suprotno, on čak nije podržavao teretanu uopšte, on je mislio da to nije dobro za tebe, samo pumpaš ovo. Ja smatram neki balans jednog i drugog je dobar, ali tad u tim 3 mjeseca kako smo se spremali za taj draft, to je stvarno 5 puta nedeljno bilo, ujutru 2, popodne 2, baš jak intenzitet, ali me spremilo i to me držalo, i čak poslije za reprezentaciju, mi smo igrali evropsko, u kojoj smo baš nismo se proslavili, a onda kad sam došao u budućnost, onda me to i dalje držalo, mada iskreno meni rad s Dejom mnogo prija i dobro smo uvijek trenirali, kondicioni trener koji je tad bio, on je moj lični kondicioni, mi radimo već 7-8 godina, mada i prije što sam ga uzeo za sebe, su uvijek imali dobru saradnju i bili par puta u reprezentaciji i u budućnosti. Šta znači, on odlazi i kod tebe u Ameriku? Pa ne, uglavnom kad dođemo ovdje. U sezoni je malo teško, jer radim svima iz kluba i ne volim sad da odim svoje i to baš nisam fan toga, ima klub, ako nema neku specijalnu potrebu, to mi je okej, mada smo konstantno u komunikaciji, ako nešto me zanima, pita, onda ja s njima, ali ljeti 3 mjeseca kad sam ovdje, stalno radimo, napravi čitav plan, mislim, kroz razlog kako sam ja iskusni, što je meni odgovara i sve, ali on stvarno dobro me poznaje i, mislim, zna odlično, mislim, smatram da je odličan trener i stvarno i on isto veoma organizovan, disciplinovan i onda smo se dobro i našli i onda stvarno, i tad mi je to mnogo pomoglo, rad s njim i s Dejom i to što sam imao pripremati ih za draft i onda mislim da mi je to pomoglo da stvarno mogu igrati na visokom nivou. Taj period mi je stvarno jedan ljepših u karijeri, čak mi je bilo žao kad sam odlazio, mislim bio sam srećan napokon NBA, ali mi je bilo žao
bio sam opet napokon kući nakon dugo godina, dobro smo igrali, dobre rezultati, dobro meni druženje je bilo s ovim momcima, tu čak moj najbolji drug Vlado Mihajlović, on isto tad igrao sa mnom, onda smo se družili stalno i sve to, naš povratak u Evropu nakon svih tih godina mi je prijao stvarno. I ja sam dobro igrao i onda su i ljudi počeli da dolaze i da gledaju i onda je baš bila lijepa priča. Pa ljudi dolaze kad ima šta da se vidi, to je moja teorija. Pa jeste, ali tad je bila neki težak period za budućnost. Jeste, nije bilo novca. To je bila prva godina kad je ušao Bokan i nisu baš svi ljudi bili sigurni šta će to da bude, kako će to da izgleda. Kako smo mi sve bolje igrali, bilo je dobro. I eto, trebala da bude poslednja, ispala je predposlednja, jer sam odigrao još jednu Eurokupu, ali je bila sa Partizanom. Da. To je bila prva utakmica, su se vratili Varvari, jer oni nisu dolazili na košarkaške dugo godina i naravno bili imamo s druge strane grobari i bila puna sala i stvarno bila atmosfera čudo i bio je Peković tad igrao za Partizan i mi ih dobijemo na kraju, ali stvarno bila atmosfera čudo i mene budućnost mi pred utakmicu mi uruče poklon 1 sat i dalje ga čuvam kod kuće i slika jedna isto i ono čitava sala i mislim to su emocije, to su neki posljednji trenuci stvarno. Jeste, ali kažem, to je za mene to je jedna od najboljih individualnih partija bila koju sam vidio u ABA Liga, vidio sam stvarno ih puno. Ne sjećam se toga, protiv Cibone. Protiv Cibone, 11 za 2 poena. Dobro sjećam, mi smo to stalno pominjali i to, pazi, nije bilo kao zakucao i položio, nego je bilo Ja se sjećam protiv Krke, jer je bio Nešo trener Krke i imao sam 20 nešto i 20 skokova. Da, bilo i to, da. I onda on poslije utakmice kao gdje mene nađe, rekao, Kožu, vi ste me maltretirali 3 mjeseca, morao sam da vratim, rekao, morao. I se nisam znao, sam imao toliko skokova, ali znam da mi je Čedo Vitkovac poslije utakmice, kao, brate, pustim se neki skok da uzem, rekao, brate, ne znam, ja poslije pogledam stvarno 20, ali nisam mislim, tad igraš pa igraš. Ali. A tebi je nekako taj skok kroz karijeru nešto lako išao, znaš, Jokić skuplja one defanzivne skokove ko na traci, skoči ukupno 50 cm na utakmicu, napravi 20 skokova. Ali ne, sad šalu na stranu, ti si uvijek imao taj neki skakački moment, 10-12 skokova kroz čitavu karijeru, to što se kaže možeš upisati, ko žirant. A jeste, neki taj osjećaj, mislim, imam za loptu, uvijek idem na skok i napad i odbrana i duge ruke. Pa i to mi pomaže stvarno mnogo, i da zagradim i sve. To sad toga me ljudi često pitaju kako skok, šta, dobro treba i lopta da dođe nekom tvom tom dijelu, ali trebaš da ti po nju, ali mislim sam taj dio da zagradiš, da imaš neki osjećaj da će možda da odskoči od obruča, da odeš po nju, da uhvatiš, da se izboriš ako je gužva, ali kako sam postao centar, skok je uvijek bio bitan i često mi je otac govorio, znači možeš da šutneš 12-1, možeš da daš 4 poena, ali ako uvatiš 10-12 skokova ti si okej. Znači, odradio si barem nešto. To mu uvijek možda iskontrolišeš. I stvarno, to jeste istina. I onda nekako mi to uvijek ostalo. Što ti je iskustvo, jel? I ja sam uvijek išao skok i već i na USC sam uvijek ta dobar i to je nekako ostalo nešto što uvijek, jer stvarno mi se dešava utakmice, recimo, dam ja recimo 20, ali 4 skoka i nešto mi to nije to. A dešalo mi se recimo da manje, ali tu je 14-15 skokova, nekako kao centar imaš tu obavezu da moraš to da kontrolišeš. Jel uvijek zagradiš ili ideš, znaš kako je Barkley uvijek volio da kaže, moraš da je želiš više od ostalih. Pa trudim se da gradim, mislim, zavisi isto, recimo, ako igramo, Milwaukee, Brook Lopez, rijetko kad ide, on stoji na 3 i on samo ode, onda ja idem tražim, ali ako neki centar koji stalno ide, onda uvijek se trudim da zagradim, da gledam, A Brook uvijek 3 skoka, on gradi, ovi drugi kupi. A ne, u defanzivi, on gradi, ovi drugi... Pa i Steven Adams je sličan, pogotovo igra Oklahoma, on gradi, Westbrook kupi, ali je, kako zove, a dobro, zavisi, da, ima... I njemu je Vitkovac rekao, pusti nas, koji skok. Ne, ali je... Šta znam, zavisi, ja recimo najmanje volim igrati protiv onih igrača koji stalno idu skoku napad, stalno, baš sam i sa Jokićem pričao o tome, to znači čita utakmicu ti kako, gdje god lopta on ide i ti moraš da ga gradiš, onda to u leđa i onda daj majstor, a nigdje lopta je potpuno drugu stranu, oni i dalje krenu, a da su neki mlađi, ja mislim cijenim, poštujem, treba tako, buriš se za minute, ne igra puno, ali to se često dešava ako recimo igramo s nekom ekipom i sad ne igra neki centar prvi njihov i onda uđe rezervni i sad to za njega minuti, on imaš priliku da pokaže šta zna.
kad on krene, a tebi daj, ti misli kao aj ne igra ovaj, bit će malo možda makaki, to je gore meni. Na ramena. To je lakše kad igra ovaj koji stalno igra, znaš šta da očekuješ ovako, dobro. A reci mi, kako si se ti spremio, jel ti pomogao taj period na koledžu što se tiče života, neke perspektive, kako si se savjetovao za početak NBA karijere, govorimo o ovom financijskom dijelu, o životnom dijelu, ko ti je tu pomogao? Jer ti dolaziš sad u Filadelfiju, Filadelfija, što se tiče tima, vi ste tad, čini mi se, još u Filadelfija se nešto tražila. Ili, tad je bila dobra ekipa. To je onaj period kad se Rose negdje i povrijedio, je li tako? Protiv nas, prva serija. Mi smo igrali drugi krug protiv Bostona, izgubili u 7. Jeste. Pa mislim da mi je pomoglo dosta, pomoglo mi je dosta tih 3 godine na USC-u, malo da shvati mentalitet, način života tamo, ljude, sve, i mislim da mi je to pomoglo poslije i kad sam stigao u NBA da se lakše naviknem na život, sad novi NBA stil života, ali već sam znao dosta ljudi i onda mi je to pomoglo da se priviknem lako, jer college opet, pomažu ti dosta, u NBA došli si sam i nema tu sve za sebe, sve sa sebe, oni ti pomognu da daju ti nekog da nađeš stan i to je to, nema tu mnogo neke pomoći iako da ti oni pomažu. Pojavi se u toliko, to je to, ti si profesionalac i to je to što traži od tebe. Ali dosta mi je tu pomogao Rade, kao agent on mi pomogao da nađem te ljude i za financije i za takse i za sve te stvari. Mislim da i NBA i generalno agenti i ljudi koji su okruženi, koji okružuju mlade igrače u tom periodu, mislim da može više da se radi za te mlade igrače, jer nije realno ti dođeš sa, pogotovo u današnje vrijeme, on još mlađe dolazi, ja sam imao 21 godinu već barem, i tata mi tu mnogo pomogao, on isto prošao to neki način, onda sam imao neku ideju o tome, ali opet stvarno nisam znao puno. Dođeš sa 18-19 godina, odjednom ti, ako si još na koledžu za 4-5 miliona, dođeš odjednom, sad su i veći ti ugovori ruki, ti odjednom imaš 15 miliona, na primjer, ako si to 5 pikova, a ti imaš 19 godina, šta, mislim, nerealno da se očekuje da ti, znaš, i onda bitno je da ima čvrstu tu grupu ljudi oko sebe da mu pomažu i što tiče financija i na koji način da ulaže, da čuva novac, da kupuje stvari koje su mu za taj period života potrebne, neophodne, da razmišljaju o budućnosti, jer nikad ne znaš u NBA-u karijeri ti koliko prosjek NBA karijeri je 4,5 godine. Znaš, veliki broj top 15-20 pikova poslije 3-4 godine, nema ih više. Tako je. Znaš, i onda sad što kaže, popiješ 3 kafe i gotovo. Ti sad ideš iz nekog da kažem, načina života gdje ti imaš na svake 2 nedelje tebi pada po 150-200 hiljada, otićeš možda negdje da igraš za 400-500 hiljada i odjednom nije to mislim, veliki je to novac, ali ti si navikao na jedan... A porezi su tu svašta nešto. Mislim, ja kažem poslije toga, znači ti imaš, na primjer, da kažem da imaš 300 hiljada mjesečno, 2 puta nama mjesečno dolazi plata, da. I sad ti, to je veliki novac, ti živiš, ok, sve super, odjednom NBA nema više, nemaš više ugovor ili smanjenje, ti otiš negdje drugo odigraš, znaš, aj sad ti, živio sam super komotno odjednom, znaš, sad ne može više to. A navikao sam na taj stil života. Nije to baš lako, znaš, ljudi misle kao ma šta, ali nije, kad prođeš to jednom sad ti nemaš to, nije to baš tako lako da se ti privikne. Koliko Nikola, 70% NBA igrača bankrotira? Pa ne znam koja je brojka tačno, ali ima dosta slučajeva, ima malo više tih nekih stvari koje NBA se trudi kroz neke te sastanke, priča, ima onaj rookie transition, mislim, to sve pomaže, ali to prođe sastanak i... Ali to je teorija, i onda ide, i onda prođe 3-4 mjeseca i ti si zaboravio na to. I znaš, i sad ti vidiš, dođeš, ti si mladi igrač, vidiš ovaj vozi ono, ima ono i sad hoćeš ti to. Znaš, ali mislim, to je prirodno, nerealno očekivati od djeteta od 20, mislim, ti si dijete 20 godina. Pa normalno, ja bi iskreno poludio, jel, s 19 godina da dobijem te par. Ima mnogih koji, da ne morališem, jel tako? Da, ima mnogih koji to urade, ali ima nekih koji jednostavno, znaš, i oni isto dođu iz teških situacija, nemaju puno, teško odrasli, vidjeli roditelji se mučili, sad doće oni da pomognu i njima i da svi žive lijepo. I onda, znaš, mislim da tu može da se dosta još pomogne mladima, da se usmjere na pravi način, da znaju šta da rade, kako da rade, to, znaš, da se ne zaleću, da ne ulažu u pogrešne stvari, znaš, i pogotovo što i sa svih strana... Dosta prevaranata. Pa sa svih strana ti dolaze, ajde ovo, ajde ono, ideje razne, znaš,
ti kao mladi igrač dođe, naš, ti meni tu, ja to uradim, ti misliš to super, a nije tako, misliš, naš. I onda, i sa naših prostora je veliki problem, jer potpuno drugačije se investira novac. Tamo je, naš, dosta se radi na tim nekim onim akcijama, bondovima, nekretnina kroz druge neke načine, kroz fondove, kroz ovo, kroz ono. Ovdje drugačije samo razmišlja, više nekretnina kupiš, znaš, ono kao stan, ovo, ono. Ili leži u banci, jel? I drugo je to, i onda sad daj ti objasni našem nekom odavde, ti ovdje došla slušaš kao, kao akcijema, to prevare, to ovo, to, jer si čuo neke loše primjere koji nisu rađeni na pravi način, ja sam čuo dosta, ali kad malo naučiš o svemu tome i kad uđeš malo u dubinu tih priča, shvatiš da to od početka nije bila prava zdrava priča. A kako nađeš prave ljude i ako nađeš način da to radiš kako treba, kao što većina ljudi tamo funkcioniše, onda može tamo da se ulaže novac na stvarno pravi način i sa mnogo manje stresa i mnogo manje obaveze koje ti moraš da, jer to je prednost tamo kad dobiješ dobre savjetnike. Ali kad mi dobijemo, kao što mi dobijemo za kratak period dosta veliku količinu novca, ti imaš mogućnost da ulažeš već kao mlad i onda to raste iz godine u godinu i ti poslije kada ješ u penziju ti si miran. Tako da ima, ali to treba neko da objasni mladom igraču koji on, realno da on to ne može da zna. Hoće i on da vozi Bentley-a, jel? Ali on sad ti mu objasni, aj sad čekaj, pa ajde ovo. Nije lako i razumijem ga maksimalno. Svi smo to prošli. Ja sam imao nekih mojih, onako da kažem, ideja i bubica. To mora da prođeš. Sad ja kad gledam, ja kupio Porsche Panameru i poslao ga za bar i kao ja po baru vozim. A dobro, imao sam 23-4 godine, a dobro, na što prođeš sad kad gledam, rekao šta je to meni trebalo u životu da naš, ali kao super, ja se vozim, crna, zatamljen, idem ja. A dobro, sad to ne bi nikad uradio, naš, a dobro, to je to minimum, ali vidi, to što ti sad pričaš je minimum što sve momci rade u tim godinama. Ali dobro, ali, znaš, ja, razumijem sebe u tom periodu, jer ti si došao... Ja ne znam niko ko to ne bi uradio. U stvari, vjerovatno i puta 100, ali što ti kažeš, iz ove glave, jel, ono... Pa dobro, sad kad razmišljam, nisam morao, jel? Nisam baš, ali dobro, bio sam... Znamo ih i ja i ti koji su kupovali po 3 auta odjednom, jel? Ima svašta takvih priča, ali imaš, mlad si, popularan si, znaš, ti sad to voziš, vi kao, a vidi ga super, ovo, znaš, i ti, to tebi, znaš, prija, znaš, sad, to sve... Pri čemu, što kaže, to je, ne može pošteniji novac od tog. Pa i to, stvarno, jeste. Svojim radom, jel tako? Jeste i to isto, znaš, sad, kad vratiš film, malo možda je, ali dobro, to je sve neki dio odrastanja, malo sazrevanja, sve to mora se prođe. Ako se nauče lekcije iz toga, onda je, znaš, okej, i treba možda... Jel bitno naći dobrog poreznika, jer za sve nas je najveći šok, ti kad gledaš, sad mi tu, pričamo o ugovorima, ali ti kao vidiš, evo ga ovaj potpisao na 50 miliona, 50 miliona, ti onda shvatiš da to iz udarca nije 50 miliona, nego 23, na primjer. Pa zavisi od države do države. Od države do države, ali govorim, jel, to je šok, posebno za nas, stani, gdje su mi ove pare? To je otišlo na porez. Tebi to odmah ti dobiješ ugovor, već mislim dobiješ platu već bez poreza. Ali jeste taj, pa u Americi najbitniji porez, znači ti, mislim, ali bukvalno ljudi se izvlače, ubiju nekoga i ništa to prođe, ali ako porez, ali nema, to istina, stvarno ima primjera. Pa Al Capone je pao na porez. Znači, od svega živog što je bilo, porez. Samo nemoj porez da ne plati. A ne, ali to je najbitniji, znači porez, znači tu ne smiješ baš ništa, malverzacije. I to za tebe mora, za ljude poput tebe, to mora neko da radi. A za nas je još komplikovaniji, jer ti si plaćen pa sad ne znam koliko je država koji mi igramo. I svuda tu ostavljaš novac. Jer ima Kalifornija, imaš 3-4 ekipe, Texas, znaš, i onda gdje igraš, tu na 41 utakmice, znači za mene Chicago, to je porez, a 41 je gdje god drugo igram. I onda svuda po nešto. Svuda, tu, naš sad New York recimo ima najveći Los Angeles i tu je onda naš ovoliko. Tu se plaća po utakmici, jel, po nastupu? Ili ja mislim čak po danu koliko mi budemo u New Yorku, znaš, ako recimo mi budemo 3 dana, onda 3 dana u New Yorku, znaš. Sad ako igraš na Floridu, super, jer ti 41 utakmicu, tebi je, nema... Toga nema, tako. Znači 37 je federalni, i poslije zavisi gdje igraš. Ali ja mislim da kad se sve sabere, oduzme većina bude tu oko 43-45, ove možda ako si Kalifornija, New York, malo ti je više, Toronto isto dosta visok porez. Jest. A ako si ove, recimo, Texas, Florida, možda ima još 1-2, onda si malo bliže, može 40 tako, i onda a dobro, mislim... Znači, suštinski gotovo pola sume ode
Pa skoro, na porez. Da. I onda ti je potreban dobar računovođa, da ti to prvo provjeri da je sve kako treba, jer griješe ponekad i klubovi, skinuti više i ne dogovore, ne izračunaju dobro odnosno na taj grad i ona to sve isprati ili on, u ovom slučaju je žena, isto naša iz Los Angelesa, ona to meni radi stvarno dobro i kako zove, prije sam imao isto jednog, ali nije bio toliko detaljan kao ona i onda je bilo nekih grešaka, ništa strašno, ali vidiš razliku. I onda bitno je to, sad ima i načina, kroz neke donacije, kroz neke stvari, da ti odbiješ neki dio i to, ali sve je to, mislim, teško, uglavnom taj porez, to je to, ti platiš i prihvatiš da je tako. I reci mi, znači, koliko je tebi trebalo negdje da se navikneš, mada slušajući tvoju priču, ti si rano postao taj neki američki džak. Izvini što prekidam, imamo isto i onih, NBA nam uvijek uzme 10%, ja mislim da je od plate i to ide... Za fondova. Da, i onda se to, ne za fond, nego... kako se to zove, na kraju kad oni izračunaju koliko je NBA zaradio, onda oni nama vraćaju, ponekad je sve, ponekad je, recimo kad je bio COVID, ništa, sad smo gubili dosta novca, ali uglavnom ti vrate sve, a ako još bude preko, onda ti još uplate preko. To je onaj na kraju presjek. To oni za svake godine, sezone, oni izračunaju koliko je NBA zaradio, koliko sve podijele. U odnosu na salary cap i na sve. Podijele sve, ono što treba, vlasnicima, nama, i na kraju to što ostane, onda se nama vraća, recimo, dio toga. Uglavnom, od većina mojih sezona, COVID nismo, dobro, to je tako bilo, ali većina sezona su uvijek vraćali sve. Mislim da jedne ili dvije možda su nam vratili, od tih 10%, 8 ili 7, da, tako nešto, da. A bilo je i 2-3 sezone gdje smo mi, kad je onaj prvi TV, ugovor, ne ovaj zadnji, nego ne prije 5-6 godina, tad je bilo preko, tad je baš bilo dobro vrijeme. Sad će opet biti preko. Sad da, mislim da će nešto malo drugačije, da taj novac će malo drugačije da ulazi nego prije, tako nešto pominju. Ali bit će dobro, ja mislim. Generalno NBA raste, ide. Nevjerovatno, da. A ovo sam htio da ti kažem, ti nekako s tog aspekta si rano naučio ono što je nama uvijek bio problem, taj individualni rad. Mislim, sad sve više igrača to prihvata, ali recimo u tvoje neko vrijeme kad si ti kretao, kod nas je to bilo, pripreme, idemo svi zajedno, tu smo, cimeri u sobi, radi se, trči se, a individualni rad nije upražnjavalo puno naših igrača. I oni koji su upražnjavali, donijeli su to iz Amerike. Tamo nekako je od starta bio taj, ja znam i ovi stariji što su pričali da im je to bio veliki problem, da se naviknu na to da ti sad kao sam treniraš i da ti sam podižeš nivo svoje igre i obogaćuješ svoju igru. A čini mi se da u tome je jedan od ključnih detalja da opstaneš u NBA ligi. Pa jeste, u NBA uvijek moraš da kažem, se razvježa, napreduješ, da nešto novo, mislim, nisu to, neću ja sad odjednom šutirat s jedne noge ili nešto nenormalno, ali uvijek nešto malo, jer pogotovo ti veliki igrači, oni, non stop su skautirani, non stop način kako da se zaustave, da ih limitira što više možeš, ako sad on radi isto, vremenom će njega da provale, a ako, uvijek nešto ubaciš, nešto izmijeniš, onda je mnogo teže. I taj individualni rad stvarno je bitan. Mislim da tu ima dosta i, dobro, meni je pomoglo što je meni otac igrao, onda je on radio sa mnom dosta i tu je meni, većine kad sam bio mlad, mog tog individualnog rada dolazilo iz tih treninga koje sam s njim radio tokom ljeta i on je to forsirao. Ali poslije, kao što sam ti rekao, što sam radio sa Nešom, onda sam s njim radio dugo godina i mislim, sad opet zadnjih par godina radimo zajedno. Kako zove, stvarno meni mnogo značilo. Mislim, prvo jer ti moraš da treniraš tokom ljeta, nemaš ti klubova, nemaš ekipa, nemaš ništa, imaš 5-5, kod nas još manje, tamo oni igraju stalno, u svaki grad ima neko igra 5-5, odeš igraš. Ovdje nema, onda sam morao nalazim načine da trener, imao sam reprezentaciju većinu ljeta, pa i to pomaže, ali... Ja mislim a prođe i to, pa onda opet imaš prazan hod, jel? Ali je bitan je taj individualni rad, jer ti tu radiš na sebi i šta god da je to, da razvijaš, da li je to, ako si centar, horok, lijevi, desni, dribling, šut, ti radiš i usavršavaš svoju igru i radiš da to postane automatizam. Da nekad dođe utakmica, da ću sad ja moći, nego ti znaš si ga radio čitavo ljeto i da ti to možeš. Šutnuo sam ga 10.000 puta. Znači, to će, prirodno ti ne razmišlja o tome, to samo od sebe dođe. Ali mislim da tu ima i malo i u mentalitetu, načinu razmišljanja Amerika i Evropa. Tamo
timska igra je mnogo bitna i forsira se to i ne može drugačije, ali puštaju taj individualni malo, taj neki dio gdje igrač sam pokaže to što zna i ta neka rješenja, on tu svoj kvalitet, stranu, on tu svoj kvalitet dođe, taj njegov kvalitet dođe do izražaja i on zadužen da pravi razliku, ti najbolji igrači u svojim klubovima, od njih se očekuje da to rade. I onda, a ovdje je drugačije malo tim i onda sad se to malo isto mijenja, ali prije je bilo, ja znam recimo jednom reprezentaciju i onda ujutru se podijelimo, ujutru je trening teretane individualno, ali mi individualno dođemo i svi isto radimo. Znači, podijeli nas visoki i niski i sad damo, ajmo, 2 u lijevo, pivo desno, 2 u lijevo, i to je okej, ali ne možemo radimo isto Pejković, ja, Milko Bjelica, pričam iz reprezentacije. Apsolutno. Vlado Dragić i svi koji nismo mi isti igrači, ne radimo iste stvari. Znači, ne možemo svi šutiramo za 3, možda i ne šutiraju za 3. Pekman nije šutirao. Pa ne, onda nije to, podijeli nas i sad nas je 6 na jednom košu ili 8 i kao šut, nije to šut. Znači, sad ja uzmem loptu pa je vraćam pa izbacim, pa onda on, dok ja udem po njudoku, to je njemu jedan šut u ne znam koliko, znaš, nije to brzi šut u, znaš, iz pozicija, situacija koje ti inače vježbaš, radiš. Kad je Teo bio ovdje, on je baš pričao o tome kako Clippers, kad je bio, kako on šutne 200 lopti za pola sata, ovdje je to drugačije. Da. I onda to stvarno sve utiče. Sad ja recimo tamo ti pre trening svoj imaš 20 minuta, pola sata, to je tvojih 20 minuta, pola sata, imaš trenera koji radi s tobom, još 2-3 pomoćnika onih, da su ovi video ili onih player development i oni dođu i ti radiš šta ti hoćeš. Sad ja dođem danas... Ili ti on skrene pažnju šta bi možda treba. Da, mislim, uglavnom je taj dogovor, znaš, ali mi dođemo, on me pita šta bi ti, ja vam kažem, aj danas i malo više centarske ili malo više licem ili neki mix ili ajmo pick and roll, ajmo pick and pop, šta god da ja hoću, naš, mi dogovorimo, mi radimo. I tih pola sata ja šutnem, ne znam, veliki, prvo odradim 15-20 minuta, kroz iz igre razne akcije, situacije, što ja inače radim iz tih situacija, svoje završetke vježbam, onaj moj floter ili leđima ili popa, finta pa napadnem ili šuti šta i na kraju onda ja šutnem lopte, još, samo iz mjesta, uglavnom te trojke i to prođem. I onda to je ta neka razlika gdje sad ne može, znaš, ja radim jedno, drugi centar ili drugi igrači koji su u tom periodu na 4 koša koji imamo 2 terena, mi, znaš, svako radi neki svoj trening i ti radiš ono što tebi odgovara, što tebi treba, što ti igraš. A onda ovdje dođeš i onda meni je to nelogično, ne možemo svi radimo isto, jer nismo mi svi isti igrači, nismo mi svi isto da radimo na terenu i ne treba da, jednostavno nije tako. I to je, mislim, ta neka razlika u mentalitetu, mijenja se to dosta ovdje, znam sa nekim igračima što pričam, da i to se malo mijenja, ali je to neophodno da ti kao igrač se razvijaš i da napreduješ, ti moraš radiš individualno. I da bude nešto tvoje, jel? I ti čak ponekad, nešto što ti radiš, nešto što je baš tvoje, najveći igrači, svi oni imaju nešto svoje, svaki igrač ima neki svoj šut, neki svoj pokret, što svi znamo da je on po tome poznat i niko ne može da ga brani. Znači, svi mi znamo da će Jokić da se okrene s desne noge da baci i meni ga je dao 10 puta, ja sam znao da će on to da uradi i čekam ga, ali on ga da, ako promaši, super. Znaš, ali ti dođeš poslije... ali je do njega. On je to usavršio, on to zna i on to radi, i on to vježba, i on to sad sam od sebe smisli kao bacim jednom u ne znam koliko i ona uđe, ne, on to vježba i onda on dođe do toga. I onda, tako svi igrači, mi svi znamo da će, ne znam, neki drugi primjer, Stef, da će da zategne svoje. Ali on to vježba, znaš, sad svi hoćemo da budemo Stef, pa ne može, on to vježba, on to ima u sebi, ali svi kažu, ja nisam stvarno gledao, ali ti njegovi individualni treninzi, to varno ko može da izdrži, da je to, neki koji su igrali s njim, kojeg sam pitao, da stvarno to radi, recimo Lamarcus Aldridge, pričao sam s jednim player development koji je radio s njim tamo u Portlandu, kaže svaki dan to su sve isti šutevi, znači on dođe, on je svoje, on ima 3-4 pokreta, da, i samo to odradi pola sata. I on te ne vidi na tim šutevima, može biti tu bilo ko. On je jedan od tih koji, on ima 2 ili 3 pokreta, stvarno je to tako bilo, i on je stvarno, mislim, on je bio onako, on imao neku povredu kuka, onda je sve igrao uspravno, ali bio baš jak. I onda on uđe i ti znaš da će onda se okrene uz čeunu ako ide u desno i da ga šutne i ti to znaš, ti to čekaš, ali on tu udari ramenom, ti si samo se malo pomjerio, a to su ti detalji, malo rameno, malo noga tu, malo noga ovamo, to je to, svi možemo da, znaš,
taj šut, svi mi možemo sve to da radimo, ali sad taj detalj je ta razlika, da li ćeš ti biti u tome vrhunski ili ćeš biti ok, znaš, da si ga ti dobro, znaš, malo ga udario, da se on pomjeri i to što se on pomjerio, ti si sebi stvorio taj prostor da možda šutneš preko njega. I on tu ne greši, jel? Kao Luka, recimo, kad gledaju u sporu, on jeste, ali on napada te uglove, on uđe i ti mu nema, znaš... Prvo što je ogroman, jel? Ali Branson isto, on je onako prilično mali, nizak, ali, znaš, uđe stalno, ne može, znaš, to su ti igrači, ali oni to non stop ponavljaju. To je vještina, jel? Pa jeste, on te stalno hvata na krivoj nozi, mislim i Luka. I to moraš, znaš, Shea sad njega napadaju kao faulo, jeste, ali on je u tome odličan, ali to jesu faulovi. Znači, on je to, ali ti radiš trenerom i sad ti uzmeš trojica njih tim i sad ja recimo radim ove moje flotere i sad ja, da ne bi sad samo bacio ja sam, aj dođu pa me malo udari jedan, pa me malo baš, pa ovaj drži ono, znaš, i ti vježbaš malo drugačije situacije, da bi znao kad igram s Vembanjamom, dođe, on mi digne ono gore i ja moram, znaš, preko njega ili malo da pomjeriš. Preko zgrade. Pa jeste, ali to utiče, znaš, sad igramo sa San Antonijom, ajde malo pripravimo se, napadaš Vembanjamu, igramo s Denverom, napadaš Jokić, igramo s Philadelphia, napadaš Embiid, i to je razlika isto, znaš, i onda, dobro, mislim, tamo je trenerski stav veliki, naš uslovi, sve to ima svoje trenažni centri, naši, to je mnogo lakše da se organizuje, ali je to sve krenulo iz njihovog mentaliteta da smatraju da na taj način se taj individualni igrač razvija, znaš, kako treba i on će da, znaš, napravi iz godine u godinu i onda poslije na treneru i to da se napravi taj tim, da to funkcioniše kako treba. Da, rekao si sjajne stvari. Znam, ovo sad kad si Embida pomenuo, Jokić mi je uvijek govorio, kaže, Embiid kad se naljuti, ono, kad mu se stvarno igra, kaže, ne možeš mu ništa. A jeste, on je, mislim, fizikalac nevjerovatan, do sad je malo problema, pa je ono manje, ali kad je bio ono u punoj snazi, mislim, čovjek ima 2, 15, 6, 17, a ima 140 kila, ali, znaš, on je opet atleta dobar, može da skoči, dobro se kreće, i ruka isto dobra, znaš, i dugačak je on kad ti uđe, ti nemaš tu šta mnogo da možeš kad se najljuda, ali dobro, mislim, ovaj njega pored malo s koljena, ne može onda bude znam, on mi je to uvijek govorio za njega da je ono nenormalan napadač u tom smislu, da ti ono stvarno kad on odluči da igra, da protiv njega nemaš rješenja. Teško baš, jer on može, znaš, on je tehnički dosta dobar. Jer ja ono nisam vjerovao kao, ma daj, ono podvlači, a onda ono... On kad se zaleti, recimo primi onaj poket što zovu tamo iz pika i on je sad primi, krene na tebe, ti malo kasniješ i šta će, mislim, ti se vraćaš prema njemu, šta dođe, on back pomaže kao sa ovoga, malo da prevedim, sa weak side, a ostalo mi još nisam. Što mi kažemo, sa slabe strane pomoći. Sad poslije reprezentacije ću ja da prebacim opet, ali sa strane pomoći on dolazi. Google Translate. Pa moram malo. A dobro, sad ću dođe back tu, šta će on njemu da radi? Mislim, on je već gore skočio, znaš, i to su, zato on i šutira toliko bacanje, jer toliko jak fizički dominantan, opet zna. I onda on krene, ti, znaš, i Janis isto, njemu svi kane, ali on ide svaki dan, svaki put, full ide na tebe i u play-off jednom ja stao, falu napad, ubi me čovjek, ja dole pao, znači ne znam gdje sam, boli me leđa, laktovi, sve, i mi stojimo i poslije 2-3 napada, nešto neki, ne znam šta je bilo, sudije gledaju, stojim ja pored njega i on mene pita kao, ćeš opet staneš falu napad? Ja ono, naravno, play-off mora, mislim se u sebi, ne bi, ali šta ću, nemam izbora. 2-3 put sam ga ono uspio, znaš, ali on je prošao 5-6, znaš. Džabe, ne možeš. Jer trpiš ono, jel? On ima taj Eurostep i ti uđeš u faul, pa smo bonus, pa ne možeš sad ni ti toliko da ga, znaš, samo faul, a on zna da je to i on ide, znaš, on zna da će malo ko baš njemu stati non stop, znaš. Ali dovoljno on samo napravi malu prednost, onaj njegov Eurostep ogroman, ti si gotov, još on dođe, onoliki samo me položi. On ne skače mnogo, ali on je koliki samo me... Da, stvarno ogroman čovjek. Znaš, i ti ako ga ne zaustaviš odmah tu, poslije... Jesi ti imao... Tamo je veliki prostor, spacing, znaš, svi oko njega, svi šutiraju trojke, i sad ne možeš ti baš svi unutrom samo istaći. Da, pa drugačija igra, jel? Ne možeš da se zapakuješ u reketi kao čekamo ga nas trojica. Brook Lopez ne stoji čak na trojku, nego on još 1,5 m iznad trojke. Da. I sad ja pomagnem, on je izbacio, ovaj ima 2,15, on je digne, šta dok ja dođem, njegov me ne vidi. Ne vidi. I to zato su mi bili tako teški. To mi je fascinantno, Nikola, kad to pričaš. Ti neki igrači u tim svojim specijalitetima koji imaju, on bukvalno ne vidi odbrambenog igrača. Koji čovjek tu stoji.
Ono, evo, ovo što ti kažeš, to su bukvalno centimetri, ono, da ga pomjeri, ali on kao da ne vidi tog čovjeka koji stoji, on šutira, taj šut i to ulazi, ti kažeš, ovo nema šanse, ovo da pogodi čovjek, i to je negdje i frustracija, jel, gdje ti uradiš sve u odbrani i ovaj opet ubaci. I onda se ono kao, vraćaš se opet i mislim, ono, ja uvijek pričam to, ono, kad je Keith Eskins govorio davno, kad mu je Jordan dao, ne znam, 69 poena i ovi svi kao, pa kako si, ono, znaš, šta, a kaj, naradio se za svaki. To je, mislim, mentalitet koji moraš da imaš, u suprotnom da poludiš, jel? Pa nema, mislim, moraš, to je tako, ti znaš da su oni toliko dobri igrači, još ako uđu u toj zoni gdje ono jednostavno ono, ne vide ništa, oni svaka će ući, ono, ne, ti si tu, ono, samo se nadaš da će da promaši, nema, jednostavno on je taj šut ili taj pogreš, taj god da je usavršio, on to zna, pa evo Novicki, moj omiljen igrač, onaj FDV, mi smo svi znali da će on ga šutne, ali žabe, on 2-17, kad se baci s jedne noge, to nema šta negdje s trećeg sprata ide ona lopta, jel? Nema šta tu, pa šta je on radio Oklahoma i onaj kad su osvojili taj, čitaju svima njima, Lakersa, Oklahoma, Miami. I on isto. Znači, baš ih je Dallas poredo te godine, sve ozbiljni timovi. Kako on igrao, svi su znali šta će on da uradi, ali da. Reci mi, jesi imao ti nekog svog veterana u Filadelfiji, nekog ono da te malo zagrli da kaže, sine, nemoj ovo, nemoj tamo da ideš, pazi ovo, budi oprezan. Jesi imao nekog u Filadelfiji da te malo prigrli, da ti pokaže nešto? Pa jesam, imao sam stvarno dosta dobrih. I Guadala, on mi bio baš, mi mnogo pomogao i on je sjajan saigrač, baš, mislim, vidiš sam da ga svi sad hvale i da ga najviše zbog toga i cijene, ali on je mi dosta pomogao. On čak, živjeli smo zgrada do zgrade, često poslije utakmica bi me on vozio kući, ako bi stigli ili iz puta i tako nešto, onda bi tu razgovarali tako, ja bi ga zapitkivo, dosađivo, ali on je bio jedan od njih koji mi mnogo pomogao. Toni Bati, ne sjećaš njega. Kako ne? On mi je baš isto mnogo pomogao i značio i čak i tokom tih nekih individualnih treninga koje sam radio, on bi znao da bude tu pa kao odbrana. On je bio onako već čvrst, on je bio onako već dosta stariji. Klasičan specijalac bio. Ali on ima onu čvrstu, onu snagu, baš žilav, i onda on me znao, ja krenem, on me samo drži. On je bio dobar, onaj Spencer Hawes, on mi je bio super. On je bio isto, on nije bio sad toliko, da kažem, veteran, je možda bio 4-5 godina u NBA-u, ja mislim tad. Ali to pravi razliku. Jeste, ali on s njim sam isto bio odličan i Drew Holiday, on je, mislim, bio malo stariji od mene, ali opet su oni prošli i opet to prije mene, koliko god daje, što mi je opet bilo dobro, Drew Holiday 3-4 godine prije mene, stvari 2, tačnije, on je bio freshman kad sam ja bio isto freshman. On je valjda i omiljeni saigrač u NBA. Pa jest, on je sjajan isto, i s njim, i danas sam odličan s njim, on je bio, znači, on mi je, pa onda imaš malo starijih Spencer Hawesa, pa onda i Guadale, onda Tony Bati koji je baš znaš, i onda su ih malo, i onda poslije već i u Orlando kad sam stigao, Jamir Nelson, Hidaye Turkoglu, JJ Redick, znaš, isto ozbiljni veterani, igrači koji su prošli, i onda od svih njih da uzmeš po nešto malo, da je to vrlo jedna stvar, tebi je to i fara. Hido. Hido, jeste, ali on mi isto, znaš, on je svašta prošao i sve, znaš, i onda ti naslušaš svega toga, onda ti sam u svoj glavi da ove dobro, nije, ajde, znaš. Sjetim se one priče kako je maltretirao Redika, Jeste, pričali. Jeste, i kad sam bio isto imao, bilo je tu, malo manje, jer je bio već star, ali isto je volio da ga pecne malo. Da, Hido je super, stvarno je Hido dobar, danas smo dobri i družimo se i gledamo se, on isto baš vrhunski. Apsolutno. Znaš šta, tvoja karijera je, ajde, ovo pričali smo o disciplini i tome, ali kontinuitet je nešto što je jedna od najtežih stvari u profesionalnom sportu. Da budeš, kako kaže Greg Popović, odigraj svoju ulogu, ne treba ništa više. A ti nekako isporučuješ tih 18 i 10, već evo, ne znam, koliko, 13 godina, jel? Uvijek je tu negdje, i to je, ja mislim, jedna od najtežih stvari za postić, a istovremeno nema ništa jače kad si to u stanju da proizvedeš, kakve god bile okolnosti. Jel, moji omiljeni igrači u životu, Stockton i Malone, su bili, znači, zna se šta dobijaš svaku noć, nema veze, prehlada, temperatura, dug put, Jel to nešto što jednostavno se desi u čovjeku ili je ovaj sav rad u kojem smo pričali pomogao u tom pravcu? Šta je u pitanju? Ja nekako mislim da to ima veze sa tvojom ličnošću, jer si ti nekako
nisi previše ni gore ni dole, pa to pomaže. Moja teorija neka. Pa mislim da je miks svega toga, znaš, bitno je da i ti kao igrač imaš to u sebi, da želiš da, znaš koja ti uloga, znaš šta se očekuje od tebe i da ti svaku noć pružaš to. Ali ima i ovaj drugi dio, taj rad i sve što, ta disciplina, sve što moraš da odradiš da bi mogao da izađeš na teren i odigraš na tom nivou. Tako da je miks svih tih stvari, ali nekako sam ja shvatio dosta rano da koja moja uloga treba da bude u NBA-u, mislim to se i mijenjalo kroz karijeru kako sam malo stariji bio i sve, i šta se očekuje od mene. I onda sam uvijek gledao, eto, na primjer, te skokove, to mi uvijek bilo, znači uvijek sam gledao da bude to 10+, ne zbog statistike da bi ja imao, nego jer ja to moram da radim, da idem na skok, sad ponekad će to bude 17, ponekad će da bude 8, 9, ponekad naš, ali da sam ja tu, ali da mi ima u skoku, da sam ja tu, tu sam uvijek išao, skok, napad, obrana sam uvijek išao, to mi je bilo uvijek bitno. I onda u napadu ti znaš isto šta će, naš, pogotovo, ajde da kažemo, kad sam već, da kažem, postao jedan lider ekipe u Orlandu, znao sam koji ću ja imati otprilike šuteve, koliko će ih biti, iz kojih pozicija, način na kojim igrao, šta se meni otvara, gdje ću ja imati sve neke svoje lopte i onda, znaš, ti moraš, dođeš ti do lopte, ali ti moraš da daš, ti moraš da si efikasan, ne možeš samo da bacaš i bacaš. I onda, nekako ti stvoriš tu neku svoju igru, u tom sistemu, načine koji ti igraš, kako dođe na tih poena i onda, znaš, sad na tebi je da svaku utakmicu daš 100% da bi ti tu uspio da ostvariš. Ali to je najteže u NBA-u, ostati, tu uvijek kažu, znaš, mislim, lako je doći, najlakše, kažem, doći ima, to je najlakši dio posla, ti ćeš doći, nekome ćeš se svidjeti kroz neki workout, potpisat ćete, znaš, imamo si dobru sezonu, i ti ćeš doći, bit ćeš tu. Ali ako ti ne pokažeš nešto i ne odradiš to što se traži od tebe kroz 2-3 godine, gdje se dalje, pa ti svake godine 60 pikova dolazi, to je veliki broj, od 450 igrača, to je ogroman broj, znaš, pa onda još ovako neki što dolaze da potpisuju ovako, onako. Iz Evrope. I to isto, znaš, i onda ima, ta konstantnost je baš ključ svega i ja sam to i čuo kad sam bio mlađi od raznih igrača i GM-ova i svega, kad ti dođe i priđu i kažu ti, to se očekuje od tebe, ti to radi, znaš, sad ima ovih superstarova, to je druga priča, ali ovako, da kažem, ja sam bio klasi ispred tih superstarova, dobro, i ti si all-star igrač. Pa jesam, ali nisam znaš, baš super. Dobro, naravno. Ali, ali to je tako, to je moja uloga, tako sam ja to prihvatio i igraš. I sad kad sam u početku Orlando, znaš, tu si među nekim nosiocima, nisi broj jedan, i to se očekuje od mene, to igram. Onda poslije kad sam postao nosioc, i onda je malo drugačija, druga odgovornost, znaš, ali ja sam uvijek u sebi imao to da ja moram da odradim svoj dio posla. Znači, ja moram da igram, da odradim to što se očekuje od mene, da ja dam sve od sebe i da to naravno funkcioniše u sklopu ekipe. Ne sad ja izdivljam i šutnem svojih, ili da ja ne odem da pomognem da bi ja uhvatio loptu, znaš, ali da ekipa dobro igra, a da ja odradim svoje, i to je bitno. Ali dobro, opet te brojke će doći ako ti, znaš, razmišljaš na pravi način, igraš na pravi način, jer je igra napravljena za tebe. Znači, u Orlandu smo mi igrali da bi ja imao te neke svoje šute. Ja sam znao da će oni doći u prvoj četvrtini, drugoj, trećoj, kad tad će to nekako doći i ja ću imati sve svoje šuteve i to se čeka od mene i sad ja kad je primim, ako ja ne mogu da ga dam, da ja izbacim, da ja napravim, dođem do tog najboljeg rješenja. Ali to je, mislim, najviše kreće od samog igrača da on to hoće. Ali svi ti, mislim, najveći igrači, oni to, vidi se, oni su konstantni, te brojke su uvijek tu. Dobro, ali ti si rekao, to su superstarovi, to je neka druga kategorija, on može i da šutne nogom, isto lerca će se, ali ti si ipak igrač koji mora da proizvede sve to uz kvalitetne procente da bi to funkcioniralo. Neće sad on tebe pustiti kao, ne znam, karikiram, tu su ova dvojica potrošača, sad ćeš još iti na to da šutneš 25 puta, teško, jel? Pa imao sam 2-3 godine u Orlandu gdje sam imao, da kažem, tu ulogu gdje se mogao sam malo, ali uglavnom da kroz karijeru mi je bilo mislim, bio sam ja u Orlandu
da kažemo tih 9, znači sam bio 6, sam bio ja nosioc igre i onda Tako je, isto tako je to je. drugačije, i ti već, tvoja psiha je tad, ti znaš, aha, ja sam nosioc igre, ja ću imati to što, da kažem, meni pripada, da se izrazim, znaš, te šuteve to, i ti kad uđeš u utakmicu ti već imaš to neko svoje samopouzdanje, znaš da će to doći, ali opet s druge strane ti znaš da je obrana fokusirana maksimalno na tebi i to je velika stvar što igrači ne shvataju. Drugo je kad si ti druga, treća, četvrta opcija ili kad si mlad i ti odjednom kao... te ne znaju, da, i ti eksplodiraš odjednom, odigraš i znaš, niko te još ne shvata baš najozbiljnije i znaš, i ti si tu i tebe je krenulo i to je okej. E onda kad krenu, znaš, kad ti postaneš kao taj i onda tebe krenu da skautiraju i čitav skaut se bavi samo tobom, kako tebe da limitiraju, onda tu tek onda možda pokažeš pravo što jesi i kako se ti snalaziš u tim situacijama. Znaš, lako je kad tiraš samo da ne dan zidam ja i centar, snaću se ja. Ali kad ima udvajanje, pa vidiš ovaj dolazi s druge strane, pa onaj tamo pomaže, pa sad taj pasni, pa znaš, svašta je nešto, pogotovo kad uđe pred kraj sezone play-off, kad se tu stalno mijenja, onda tu već nas se vidi razlika ko je taj ko može i ko, znaš, nije baš, ko je možda neke drugačije uloge, ali ti kao igrač onda moraš da se, znaš, adaptiraš na sve to, da si spreman, znaš, da mijenjaš i tu dolazi do izražaja taj neki individualni rad, gdje si ti te neke šuteve vježbo, da možeš da, znaš, da to uradiš nekad, možda jednom samo, ali biće, eto, taj šut će možda biti najbitniji na toj utakmici, tako da ima... Tako je. A reci mi, kada si počeo da vodiš računa o ishrani, je li to bilo od starta ili si u jednom trenutku nadošao i na taj segment? Pa, što se tiče ishrane, uvijek sam tu, mislim uvijek, nikad nisam nešto bio, da jedem nezdravo, sad da jedem neke jednako loše stvari, recimo gazirano ko mlađi nisam ni volio, pa to recimo nikad nisam ni pio, sad malo više volim, ali isto ne pijem puno, recimo slatko, grickalice, to nikad nisam nešto ja mnogo, slatko volim, a sam tu uvijek se pazio, ali grickalice i to nikad nisam nešto mnogo volio ali dobro, ko mlađi, jedeš sve, možeš, jedeš, jer, znaš, treniraš stalno, metabolizam radi, ti si u fulu i ti možeš sve. Ali vremenom, kroz godine, onda, znaš, počneš da kapiraš da ne možeš baš da jedeš sve te neke stvari kad želiš, bitno, znaš, sve to, ali to se kroz godine naučio, znaš, slušam drugi igrače, nutricionista i sad NBA malo više počeo da pridaje pažnje tome, pa, znaš, učiš svakodnevno od raznih ljudi, od raznih stvari. Sad nisam fan ovih ekstremnih nekih načina ishrane što su ljudi... Ja vidim, izbacuju meso mnogi. Pa to, ja baš to nisam za to. Generalno i ovi koji slušaju Instagramere kako da se hrane, žive i tako da, to je već druga tema, ostaćemo ovdje dugo baš, ali ovi lifestyle coachevi sve to... Da, tih ima, da, tih ima sad... Toga se ježim, ali dobro, to će u nekom drugom prilikom. To će u drugom epizodi. Ali, jednostavno, kako si stari, shvataš da je to mnogo bitno. Zato, smo mi uzeli kuvara da bi mogli, znaš, da imamo, moja ishrana bude na taj neki pravi način, da jedem to što je meni potrebno. Mislim, jel se konsultuješ sa, recimo, u klubu, pa da, imam i nutricionistu, pa ja, pitam neke stvari, to što treba, ali i znam već, samog sebe, znaš šta meni prija, šta mi ne prija i, znaš, probao sam ja neke razne stvari, možda malo manje ovoga, više onoga i to, i onda vidiš, aha, prija, ne prija, pa sad nađem, ali nije to sad iskreno neka sad ekstremna dijeta, da nešto ja sam sad, ne znam, ja šta radim, uglavnom nezdravo ovo što se zna, brza hrana, slatkiši, ovi čipse i sve ovo što je procesovano, to i sam i ne jedem. Ali ovo sve ostalo jedem normalno, mislim. Ja kad sam slušao Brady-a, ja sam poludio bio, kad je pričao ishrani. Ja nisam stvarno takav, ja sam možda, meni nije, imam možda i sreće, to, moj metabolizam dobro funkcioniše i dobro to ide i trošim se dosta, ali, kako sam stari, sad vidim, recimo, kad ne treniram, kad je pauza, kad bi sad jeo koliko je u sezoni, znaš, to bi se malo brže lijepilo nego kad sam imao 22-3, pa nije bitno, znaš, onda tu malo obraćam pažnju, znaš, ja ne treniram, ne igram slobodan dana, da ne jede možda previše, da malo manje porcije, možda nešto lakše, pa recimo poslije utakmica kad sam odigrao već, onda tu mogu, znaš, možda vas opustiti, tako, ili kad se vratimo ovdje, recimo iz Amerike, onda ide tu malo 3 dana, 4, ide tu malo, ili znaš, odradim onako po koju večer, onako baš, za svoju dušu. A dobro, mora i to, mora čovjek i, znaš, da zadovolji sebe, ne može samo, znaš, onda ne ide ni to. A reci mi, ovo sad u zadnje vrijeme je postala aktualna izuzetno priča o oporavku.
igrača. Znam da je san bio tema mnogih NBA timova, da su pokušavali da angažuju eksperte, ne znam kako da to nazovem, u tom segmentu, jel? Kako da se igrači oporave, jer je vaš je raspored surov, stvarno. Ja to prvi mogu da posvjedočim, prateći NBA utakmice u Americi, prenoseći NBA finala, pa se mi raspadnemo kao komentatori leteći iz grada u grad, a kako je ovim ljudima koji tamo moraju da ginu u dva pravca, to samo vi znate kako vam je. I sad kako ti sa tim oporavkom funkcionišeš, san, ne znam, šta radiš da ostaneš u tom nekom tonusu, jer bez obzira što su to i privatni avioni, Nikola, i sve, opet treba zaspat posle utakmice. Jeste, mislim, sam let umara ti kad letiš, kad izađeš iz leta, ko da si, drugačije se čovjek osjeća potpuno istrošen. Ali, a i to nekako, kroz sve godine što sam tamo i ne ide ti, ne pada ti teško, jel? Pa ne, navikneš se, znaš, ti sad, najteže su mi bile prve 2, 3, 4 godine, jer to je malo novo, znaš, odjednom mnogo si umora, ne znaš šta je, od čega, kako, znaš, kad prođeš to 2, 3, 4 puta, onda znaš kako da odreaguješ, šta ti je potrebno, ali imamo mi mnogo toga za oporavak tamo koji je bitan. Ja najviše koristim, najviše volim onaj kao hladni bazen, što se zove, to skoro svaki dan tamo, to mi je glavno za oporavak, ali od svega, sve je to super, i taj bazen, i masaže, i Normatek, i ima raznih stvari, milion stvari ima, ali san je broj 1 ubedljivo. Znači sve ostalo je super i to malo samo pomaže, ali san je sve, san ishrana, to ti je najbitnije. Da unosiš to što treba donesiš u sebi što tiče hrane u pravom trenutku, znaš, da jedeš na određen broj sati, poslije utakmice da jedeš, znaš, da čekaš sad dugo, nego da pojedeš ili da popiješ taj neki šejk ili nešto ujutru kad se provodiš doručak, tako neke stvari, to su bitne stvari, znaš, šta unosiš isto. Jel ti problem da spavaš posle utakmice? Pa nije. Što sam počeo da radim prije, pa ima nekoliko godina, da čitam. Jer sam znao poslije utakmice, loša utakmica, loše odigram, izgubili možda nešto pri kraju, nervoza, i dalje adrenalin, i vrtiš se i ne mogu da zaspem, nema šanse. Ili putovali smo, pa desi mi se, recimo, zaspem u avionu, recimo traje let 2 sata poslije utakmice, mene, otpavam sat, i razbudite, dođeš u avion, u sobu ne možeš zaspeš odmah. I onda sam uzeo da čitam. I to me smiruje, znači, bilo koje doba da ja sad legnem, knjigu uzmem fino i uglavnom, poslije 15-20 minuta već ja, smiri me, ali najviše tu isto mislim jer sam napokon telefon, to ostavim ga tamo i čitam i fino zasvijem. Prije sam znao, Bobi, kao sad ću ja zasvijem, ne možeš svjetlo te drži, i onda sad ja to ostavim ga sa strane, uzmem fino, čitam i to me stvarno ne čitaš komentare, ne čitaš ništa, jel? Ne, to baš izbjegane, to baš slabo, ali ne uzmem, čitam fino i to mi pomogne lijepo da odspavam. A da, iskreno, kad smo dobili djecu, isto, znaš, onda pratimo i taj neki njihov ritam, dosta oduševljeni da mi da spavamo u 8 kao i oni, ali, znaš, mi njih legnemo, pa mi nešto malo da ustajemo ranije zbog njih. Ja isto volim u sezoni, jer dosta sam odsutan, da ih ja ujutro odvedem u školu, da sam s njima malo prije treninga, da ih vidim, i onda, ja ustajem rano i onda zbog toga supruga ja se trudim legnemo malo ranije, pa, imaš snagi i sve to, pa i popodne malo, tako da ima, Jel odspavaš popodne? Pa, kad je utakmica svaki put, da. Okvirom navečer, da, svaki dan. Koliko, jel ga tajmiraš ili? Pa ja sat i 15 maks, sve preko već ne bi mi prijavio. I kakav si, jel budeš ošamućen ili si našpanovan? Ne, okej, ako to tako sat odradim, sam jedino ako imamo recimo back to back, pa smo igrali, pa taj drugi dan, recimo, legao sam tu noć u 2-3 ujutru, jer smo putovali dok smo stigli u taj grad, recimo u 3. Pa se rano probudiš. I onda se rano probudim, i onda, kada spavam to popodne, tu onako dok dođem sebi malo mi treba, ali uglavnom sam jer toliko mi prija tih sat vremena, mi taman prija da ne bude, da nije to baš dubok san, da ne mogu se probudim, lijepo me, da kažemo, svježi, da dođem sebi, ali taj san je najbitniji, taj oporavak, ali opet to sve, kroz iskustvo stekneš, shvatiš šta ti treba, šta ti je potrebno, ali opet nije ni samo oporavak, nego je, i dobar trening tebi znači da ti, recimo, bio NBA-u problem, igramo, pa kao sutra ništa, samo da se odmara, odmaramo igrače, sve to bio odmah. Dobro. Nije to dobro, jer tebi na tijelo nije spremno za sve te napore, za sve to što se očekuje od tebe, da ti mogu igraš na najvišem nivou, jer ti igraš najveći nivo košarke, to zahtijeva si ti u tip-top formi, i onda
sam ja isto shvatio da meni prija poslije dobre, recimo utakmice, zavisi ako normalna utakmica, neka ne sada smirali 2 produžetka ili šta znam, da dođem ujutru, pa odradim ja svoj lijep trening, pa teretanu recimo puno radim i mislim da je to isto bitno da bi čovjek mogao da izdrži iza protiv povreda i svega. Znaš šta sam vidio tamo? Ja sam u šoku bio da, recimo, to sam prvi put vidio od Warriorsa, da oni rade teretanu posle utakmice. Da, i to isto, to je za oporavak odlično. I ja stao, rekao, šta je ovo? Jer ti nekako, mislim da ne znam kako se izrazim, ali stručno da kažem, ali ti mišić kad ti umoru, ti mu daš malo da on ubrza taj oporavak. I postoje istraživanja koje to stvarno, mislim, ja radim isto ponekad teretanu, poslije utakmice da i prijati, mada ja više volim da radim sutra dan ujutru, onda dođem pred trening, odradim dobru teretanu i to sam isto vidio razlika. Ovdje, recimo, kad dođem, ja sad, između utakmice nešto odradim, dobru teretanu, nešto dobro se preznojim, i kao, kako ćeš igraš, brate, bit će teške noge, bit će ovo, ali to je samo mit koji kod nas postoji toliko dugo, da kao teretana je teška noga, ali, mislim, ne bildujem ja radim teretanu. Tvrdi šut. Da, ali, mislim, to jest tako ti poslije ne šutneš nikada, ali ako sađeš na teren i šutneš, to prođe, znaš, nije to sad, ali opet ja ne radim teretanu ko bodybuilder, radim kao košarkaš i radim stvari koje su pravljene, mislim, koje su okrenute ka tome da meni pomogu da ja na terenu mogu da igram, da budem fizički spreman i onda ta teretana mene mnogo drži, stvarno je puno radim i to budu i kilaži i vježbe i sve, ja se stvarno lijepo preznojim, ali to je bitno, to je za trajnost tokom sezone, protiv povrede i sve to mnogo pomaže. Mislim, da je Kobe Bryant dosta radio teretanu, Jordan je tu uveo isto kad je prolazio one godine protiv Detroit i sve kad su ga tukli, on sam čak pričao da mu je to mnogo pomoglo. I dosta igrača stvarno to pomaže. James Harden, recimo, on isto baš pa jes kad je dobro, on je najbolje godine u Houstonu, znaš, kad je bio, tad je baš zna da je sad, ne znam za sad, ali ajde. A reći Jokić isto, Jokić baš. Da, Jokić posle utakmice. I tokom ljeta stalno. Da, i tokom ljeta. Mislim, ali ovo što ti kažeš, to stvarno, ti neki detalji koji često naši gledalci nemaju priliku da čuju. Svi vidimo proizvod na terenu, ali svi ti neki momenti koji se dešavaju okolo, gdje si ti kao sada već NBA veteran, možeš da to posvjedočiš iz prve ruke, da su sve to neke stvari koje ulaze u tu jednačinu, da li si ti dobar igrač ili nisi. Jer znam da je Draymond Green pričao jednu stvar, ja sam o tome malo razmišljao, on svašta kaže, ali rekao, u NBA ima dosta igrača koji ne vole košarku. Nego se tu šunjaju jer su kao izuzetno talentovani, skontali su da su izuzetno talentovani za to i on onda na talenat tu igra, ne znam nija koliko vremena, ajmo reći 7 godina, ali on suštinski ne voli košarku, ne radi ništa da bi bio bolji, da bi oplemenio taj bogom dani talenat. A to se primijeti odmah, ti vidiš da je to taj neki uglavnom koji bi stvarno mogao mnogo, a nikad ne dostigne to što bi možda mogao. Ali dobro, košarku ti moraš da je živiš, znači tebi čitav život uglavnom okrenut u odnosu na to. Znači, mora ljubav da bude. Mora, jer to je, mislim, zahtjevan je to posao. Znaš, kad postaneš profesionalac i ti moraš sve da radiš što treba da bi ti mogao da istraješ u tome. I to ljudi često ne shvataju, ali vremenom se to vidi, možda ne dok si mlad, ti ćeš moći neke stvari možda da preskočiš, da ne uradiš jer si mlad i to možeš, ali kasnije, znaš, to sve nekad stigne ako ti to nisi radio i da li su to povrede, da li ne traješ više, da li ne možeš jednostavno umor, šta god da je, sve to dođe, mislim, mnogo tu faktora ima i naravno taj dio i fizičke spremnosti i taj individualni rad, ali i da si psihički spreman, da izneseš sve to i uspone i padove i dobro i loše, u današnje vrijeme i komentare i kladioničare koji te pljuju jer nisi došao preko i tako, ali dobro, to je veliki problem sad i tamo. Ja nemam isto, na meni ne stižu te poruke, ali meni pokazuju i neki, ja ne mogu da vjerujem naš... Prodosi me. Mislim, ti izvrneš glob, on te psuješ, ti izvrnuo zglobi kao kako ne igraš, me je došlo, pa majstore, nisam ali dobro, ali ima stvarno današnje vrijeme, svako živ ima emisiju, svako živ nešto priča i on daje svoje mišljenje i to sad i neki preuzimaju, naši ti sad to vidiš. I to boli ljude, jel tako? Pa nije svejedno, da ja sam iskusan, pa meni ne zanima, znam ja što sam, ko sam i okej, ali ti si mlad igrač, sad vidiš da tebe tamo neki pljuje i priča sve i svašta, tebi nije svejedno. Sad, ali to istina ili ne, to je tu i sad,
znaš, nije pa to neki su Nikola na pljuvanju Lebrona zaradili imperiju, jel? Kako nisu? Non stop nešto, znaš, i sad je, mislim dajem primjer, eto, jel? Da, ali jes, pa on je najveći, mislim, poslije Jordana je pomenio najveći igrač svih vremena. Znaš, i opet neki, vidi ovo, a vidi ono, znaš, ima ovo, ima ono. I ljudi se primaju na to. Kako ne, i ljudi žive to, ali, mislim, svaki igrač ima dobro i loše, nijedan igrač nije perfektan, ne postoji, eto i Jordan, koji je za mene najveći sportca svih vremena, ima i on mana ko igrač, nije tako, svaki ima, znaš. I gubio utakmice. Pa jeste, ali današnje vrijeme se stvorila malo ta neka, da kažem, kultura u medijima nekima, mislim, ne bih rekao ovi mediji što su tu najbliži, naš, televizije i ti novinare, nego ovi neki malo dalji koji te neke šove imaju koji nisu tu uz nas stalno. Za klikove. I oni dođu i sad nađu dvojica i šta god jedan kaže, drugi protiv, ili, znaš, i onda uvijek vidiš da je to već malo postalo, znaš, gluma, da. Znaš, meni je društvo ponekad, znaš, oni nađu nešto, meni pa ako vidi go ovaj, brate, i ono, mislim, ja ako vidim, nije mi svejedno, naravno, pročinaš, kao bio neki klip, vidiš nešto, te nije ti svejedno, ali ono, treba čovjek stvarno se ne bavi tim, jer, mislim, to su uglavnom ljudi koji nisu iz sporta, oni ne znaju šta sve je potrebno da bi igrao na nivou na kom igramo. Naravno, kritika je dio posla kojim se mi bavimo. Svima nama prije kad je sve super, kritika je druga strana toga i treba čovjek da se nosi s tim, ali mislim da ima razlike u kritika, recimo, kao loše si odigrao, da li obrana napad, šta god loše si šutno, nebitno. A drugo je pljuvanje. A drugo ovdje baš idu neke ekstreme gdje, kao sad dođe, ja bi to tako, nije baš to tako, ali dobro, danas to prolazi klikovi, sve to, da se ide da naslov što veći i neki. Što je rekao Kalipari, ja bih volio da ima mogućnost da uvodimo gledaoce da crtaju akcije. Kad se pobuni, evo, haj ti. A jeste, dobro, to je, mislim, to to je sport, to je tačno, moraš da, ljudi, vole, gledaju i onda, oni će da svi misle da mogu da znaju, i kao ovako to izgleda, evo ja, recimo, volim fudbal i gledam, i kad neko promaši penal, pa kako majstore, onda kad pričam s fudbalerom, on mi kaže, pa da, ali, brate, ti staneš, gol jeste 7 metara, ali golman uzme pola gola, ti si na 11 metara, stadion, sve, nije to baš tako lako, kao on kaže, kao kad ti bacaj, pa jesi ti sad bacaj neko bitno, ti staneš, nije to baš svejedno, tako da ima dosta tu stvari, ali dobro, mislim, to je dio sporta. Mislim, svako ko igra mrvo organizovane košarke, sve je to u teoriji lijepo, ali ja kad vidim da čovjek u sezoni šutira 95% slobodna bacanja, kažeš ova je mašina, ova je mašina. Pa i preko 80 je odlično. Pa preko 80 je top, ali mislim, govorim kad te neke dimenzije, kaže promašio 10 bacanja u sezoni, ti onda gledaš, pazi, to je sezona, on mijenja gradove, dvorane, percepcija drugačija, umor, iznervirala ga žena, ne znam, nešto pokvarilo se, ima problem kući i on stane i uredno stavlja. To je, ne znam, meni je to stvarno fascinacija da su neki ljudi u stanju na tom nivou pred punom dvoranom, jel? Što kažeš ti, možemo stati u neku tamo salu pa da šutiramo i niko ne promaši, jel? To je drugo. Ali kad staneš pred 20.000 ljudi, onaj obruč postane... To je ta mentalni taj dio, znači ti moraš si mentalno jak, da si čvrst, da vjeruješ u to što radiš, da imaš to u sebi, znači da ne dozvoljavaš nikad previsoko, nikad prenisko i tu je ta isto neka razlika između igrača ko to može da iznese ili ne, ali to isto taj dio, isto ljudi ne razumiju uvijek, taj isto pricak, ali dobro, mislim, sve je to dio života jednog sportista, znaš, i treba, to je sve tako ide i mislim, zato smo mi tako i dobro plaćeni, zato sve to ide, znaš, zato smo mi voljeni, imamo te neke privilegije kao sportisti, a dobro, ta druga strana isto ponekad negativno, to je normalno i treba, ali samo treba neki limiti koji se meni čini u današnje vrijeme u nekim situacijama. Od nekih ljudi koji baš nisu stručni. I koje su njihove pobude, za takvo nešto. Tako da, mislim, vidiš tačno ko radi određeno za klikove, a ko stvarno napiše nešto ili kaže, vidi se to u načinu koji se to priča, napiše, vodi, da je to ima razlike. Ja se sjećam one knjige Sema Smitha, imam je i kući, o Jordanu, koja je kao portretirala Jordana u jednom onako svjetlu. Kao Jordanova pravila. Tako je. I ti čitaš tu knjigu, ali da budem iskren, to nije knjiga u kojoj se Jordan nešto pljuje, gazi, omalovažava.
nego se navode neki detalji iz njegovog perioda u Chicagu. Ja znam da poslije, Jordan nije više progovorio riječi sa Smithom. Baš sam ja pitao, jer ja sam čitao tu knjigu, ne, lažem, čitao sam drugu jednu njegovu, kako se zove? Je li isto Smith pisao? Jeste, there is no next one, kao nema sljedećeg tako, kao, i tu je priča, svi igrači razni pričaju o Jordanu. Znaš, kakav je Jordan, strah i trepet, sve to. I onda kad sam stigao u Chicago, kad me on prvi put intervjušao, ja ga pitam, pa ti si taj, kao da, i onda mi je poklonio baš tu, i onda sam je čitao, i onda sam ga baš pitao, kao, i u početku Jordan nije baš bio presrećan zbog toga, ali poslije je smekšao i bio okej, i cijenio što on nije ništa napisao što nije istina. On je stvarno, to je pravo, tako je to bilo. A danas ispale šta hoće i to ostane negdje. I za njih nema nikakvih posljedica. Da li on lago ili ne, ja mislim to se dešava da svašta. Čuvena sloboda govora. Pa mislim da, ali treba da imaš, ako nije istina, onda čekaj. Ali dobro, to je, mislim, kao i sad ovim svojim trade, mene to najviše, nisam kažem, nervira, kad te sad neki izbacio da ću biti tradovan i mene sad svi pitaju gdje ideš. Prvo ne znam, a drugo, mislim, nije baš ni istina to što on napisao, znaš, ali on je napravio svoju priču, on sad danas na X kupiš plavo, i ti samo pišeš i to je to. Prati ekipu, prati ekipu. A reci mi, jel ima i dalje tog balasta Jordana i tih Bullsa u Chicagu? Pretpostavljam da ima, jel? Kako nema, pa to ima, mislim, to... Ne znam uvijek će biti, jel? Pa sad ne znam, sljedeće te neke generacije koje možda neće toliko znati o Jordanu, da li će oni to imati, ali ovo sad i dalje, jer svi koji smo, evo ja sad, znači u samom godinama kad sam ja gledao Jordana, sad sam ja taj neki odrastao, na svi ti ljudi su sad i dalje, imaš onih starih koji su, znaš, ali kako ne, pa ne, to i dalje, mislim, Jordan je, neprikosnoven što tiče toga. I vas, jel da gledaju kroz tu prizmu, jel? Pa ponekad malo da, to je možda ta neka strana u Chicagu gdje nije uvijek lako, jer oni imaju uvijek ta neka očekivanja, ali su generalno dobri stvarno ko fanovi, sve oni uglavnom cijene najviše, ako si stvarno posvećen i trudiš i daš maksimum, oni to cijene. Sad porazi, pobjede, znaš, to u trenutku, znaš... Ali mora borba da bude, ako je borba, ako sve je stvarno bilo s te strane kako treba, mi smo izgubili, znaš, kao, loše je poraz, ali kao, dobro je bilo. Tako ove godine, stvarno, igrali smo uglavnom stvarno dosta borbeno i dosta lijepo i timski, i bilo je dobrih pobjeda i nekih loših poraza, ali uglavnom je utisak bio pozitivan, jer naš, želja je tu i oni to cijene. Takvi su ti Boston i Chicago, New York je malo teži, slično, znaš. Ali, znaš, te neke ekipe, te neke... Isto. Ali te neki gradovi, znaš, gdje imaju tu neku kulturu i sportsku istoriju, znaš, onda to cijene dosta. I, znaš, onda naravno, ako je još pobjeda, onda ifa još bolje, ali ako igraš loše i još izgubiš i onda to je onda već to ne. Ali vi ste, nekako... Ova vaša ekipa koju ste sklopili u Chicagu sad uz pomoć Arturasa, Karnišovasa i tako dalje, nekako utisak je da su vas dosta polomile povrede u svemu ovom što ste vi pravili. Tu prvenstveno mislim na Lonza Bola koji stvarno nije imao sreće, a koji je, čini mi se, mogao da bude izuzetno bitan za ovo što ste vi gradili u Chicagu, gdje ima sad i neki igrači koje ste draftovali i nisu baš ispali tako dobri. Neki su ispali bolji nego što se originalno očekivalo, ali opet je to negdje jel da je, ni gore ni dole, nego neka sredina, hajde je tako nazove. Pa jeste, oni su stvarno, kad sam ja tradovan, znači to je bio, zbog COVID-a to je bio mart, jer kako je pomjerena sezona. Jeste. I onda na to ljeto sljedeće su, došao je DeRozan, Caruso, Ball, i napravljena dobra ekipa baš, i Derrick Jones isto je bio, i dobra ekipa bila, stvarno igrali smo dobro, igrali smo brzo, naš Ball, pusti loptu, da, ali i u obrani Ball, Caruso, naš na bekovskoj poziciji, to je mnogo značilo, znači Derrick Jones kad uđe na 4 pokriva te neke stvari, onda uz Lavina, DeRozana i mene, to je super išlo, međutim, naš kad se povredio Ball, onda je se totalno promijenila koncepcija igre naše, načina koji igramo, jer nismo više imali tog igrača koji će da doda, koji će da organizuje sve. Onda je to dosta bilo na DeRozanu i Lavina, koji oni su skoreri klasični, nisu... ne mogu da razigraju. Da, i to. Onda smo mi drugačiji igrali, to je onda nas to malo pad i
Aj te prve godine poslije njegove povrede smo mi sve njega čekali, smo mislili bit će, prvo je bilo kao decembar, pa januar, pa poslije All-Stara, pa opet ništa i onda i smo znali da je tek čita sljedeća godina. A što je problem u NBA-u, što taj salary cap, on je i naš imao veliki ugovor i onda ti nisi mogao da dovedeš nikoga uz ostale ugovore, bilo je teško. Ne možeš da sklopiš. Ne možeš da ga traduješ, ne možeš da dovedeš nikog drugog, ti si malo limitiran, jer smo mi bili uvijek tu malo limitirani, nisi imao baš nikud, znaš, i pokušali su neke razne načine, ali, mislim, generalno playmakera takvih nema puno, to je naše današnje vrijeme istina. Nema stvarno. I onda naš nikad iskreno nismo... žao mi ga, mislim da je mogao... Pa meni je mnogo žao jer je mnogo dobar, stvarno, i kao saigrač isto super, baš voli da igra timski i borbenje i daje sve od sebe i mislim ovo načine koji se vratio u sezoni stvarno odigrao je top. Eto opet i nije imao sreću, zlo padne i zlob na šaci opet. Kad hoćeš, opet. Ali, a dobro, jeste, to je malo, kako zove, dali smo možda godinu dana previše pokušali da tu ekipu nekako, da izvuku iz nje sve, ili ne, ali dobro, to je teško opet znati, znaš, uvijek je neko tu izgleda kao da smo mi tu i da nešto malo fali, da ćemo mi to da, znaš, riješimo, ali to nismo uspjeli i onda ove godine su potpuno odlučili u nekom drugom pravcu, ali opet, eto, bolje ispalo nego što su mnogi očekivali, možda i sami mi. Završnica je bila fantastična, mislim ovo, jel? Da, što izgubili smo od Majamija, baš smo tu utakmicu loše odigrali. Ali do tada ste stvarno dobro bili, igrali, i opet smo imali isto povrede dosta, Bol nije igrao, Trey Jones ne mnogo znači, on nije igrao, znaš, to isto su stvari koje utiču dosta. Ajo do sumu isto, ti imaš 3 igrača bitna koji ti ne igraju. A dobro, mislim, to je sastavni dio sporta, povrede, tu utiče sve. Reci mi za Carusa, Nikola. Sad je ušao u fokus nekako svuda, mi smo ga prenosili kad je igrao u Lakersima, tamo je bio izuzetno bitan za onu njihovu titulu. Je li stvarno ovoliko dobar odbrambeni igrač? Jeste, ali on to voli, on uživa u tome, to je to što on zna, to je moja uloga, ja obranu, i on stvarno to, taj, da kažem, izazov baš hoće i želi, da se takmiče na taj način protiv najboljih igrača iz te ekipe, da odigra najbolje što može. I sad vidiš Oklahoma čuva od 1 do 5, sve čuva Jokića, ali ima to u sebi i pametan je odbrambeni igrač, zna šta igrač voli da radi, da li više desno, da li više lijevo, da li spin, da li ovo, da li ono, i onda tačno zna da ti smeta. I uvijek je tu nešto napada, dosadanje, nije, baš iritirate kad te čuva, i to ima i ta isto strana, ta psiha, nervirate dok igraš i tebi to smeta, i odličan je, ali i u napadu on dobar igrač, veoma koristan, odličan je u trčavanjima, ta što zna da pročita kad utrči, kad se ubaci, može i da pogodi, zna on i da odigra malo, kod nas ima malo veću ulogu u napadu nego što ima ovamo, ali opet on to dobro radio i odličan saigrač, stvarno, da imaš takvog saigrača, pogotovo ove dobre ekipe, on je uvijek taj neki koji pravi, taj neki X faktor koji će ti napravi razliku, ući će, odigraće dobru obranu, može da pogodi, neku udvajanje nekog igrača će da utrči, da zna, a opet zna, nije kamene, onda to je luksuz, imaš takvog igrača. Gledao sam sad onaj klip kad ne mogu blok na njemu da naprave, pik. Ne mogu da ga odvoje od ovog igrača što ga čuva. On se sve migolji. Ne, non stop je u nekom stvarno, baš sam volio da igram s njim i van terene super ovako i dobri smo i mislim da je za Oklahoma on bio baš pravi potez da su, to je baš ono što njima falilo. A i vidi su u play-offu je jedan od značajnih igrača za njih. Ti sad imaš 34 godine. Imaš li u glavi neki plan do kada bi igrao? Ili ne razmišljaš o tome uopšte? Pa, tu, pojavljuje se pomalo, a ne bi toliko, mislim, ne baš ko tata. Ko Čikaboro. Ne znam bili baš toliko, ali volio bi da igram dokle god sam na nekom dobrom nivou, smatram da imam još nekog godina u sebi da mogu da igram ovako, to mislim stvarno da mogu i dobro se osjećam i fizički i mentalno sam dobro je tako, mislim čak mi ova sezona sad zadnja bila jedna od boljih u karijeri, tako da znam da mogu, ali opet ne bi ni sad igrao da više nije to, da nisam ja više taj, ako osjetim da više nije to, da nisam na tom nekom nivou, mislim to sad kažem, sad ne znam, možda ja budem odlučio da igram dok baš ne može više, dok ne otpadne sve,
ali bi volio da opet ode na nekoj, znaš, da to opet izgleda, da izgledam ja, da sam ja taj, znaš, da ljudi pamte Nikola Vučić taj koji je to i to radio, ne jedva se vuko po terenu. Ima i takvih slučajeva dosta, onda je, znaš, pokvari taj neki utisak. Ali eto, vidjet ćemo, ne razmišljam o tome, ne mislim da je blizu. Da. Mislim da i način na koji igram nije vezan za sad nisam nešto da skačem, da što ne znam ja šta, ali ono tako da mogu, uvijek ću imati neku ulogu, čak i ako to može za godinu, 2, 3 bude neka manja uloga, nešto, znaš, manja možda minutaža. Ali u šampionskoj ekipi. Pa da je neka, znaš, sve zavisi od situacije, da ja imam tu neku svoju ulogu koja nije kao sad toliko značajna, ali možda je manja, ali opet je to, i to ja sam i okej s tim, potpuno naš, tako da nema ja problem sad moj ego da mi nešto ne da. Mislim, možda bude malo, ali znam... Viši cilj, da, pa uvijek, mislim, i to je isto bitno, uvijek treba da želiš više, da se nikad nisi zadovoljan, da uvijek, znaš, ima i to, ali to je tanka linija, ponekad to možda ode previše, ti misliš da možeš, a ne možeš, ali opet to te vuklo i guralo da dođeš do gdje si. Znaš kako sam razmišljao? Gledajući recimo šampionsku titulu Bostona. Da. I sad meni je negdje razmišljanje bilo, pa evo, Vučko da je bio u ovoj situaciji, sad bi bio NBA šampion. A, dobro. Jer nekako, dajem primjer, nekad eto, u toj nekoj konstelaciji snaga, ti bi bio igrač koji bi se po mom nekom mišljenju, polulaičkom, uklopio lijepo u ono što oni igraju. Da, pa mislim da. Pa bio je Boston često priča, bilo. Da. Pa mislim da bi ja mogao se uklopim u dosta ekipa. Ne, apsolutno, nego eto, to mi prvo palo na pamet. Pa njima nekako falio taj neki visoki koji može malo i da šutne i sad imaju Porzingiza, ali prije... Da, ali dobro, Kristaps je dosta povređen. I bilo je stvarno dosta puta priče za Boston i bilo je i više puta nekih konkretnih razgovora, ali eto, nikad se to nije ostvarilo, ali mislim da bi se u toj ekipi stvarno dobro uklopio. Reci mi, jel se i dalje upisujete s lažnim imenima u hotele ili je to prošlo? Ne, znači se sjetio ove godine negdje kako smo pričali o tome tamo u emisiji, kako ne, da imam to i dalje, ali sad meni je to je više od meni interesantno, ali mada već držim više godina isto ime, ali da, kako ne, to mi je... Jel se svi upisuju lažno, svi? Pa... Većina? Dosta. Ali ima stvarno se dešava da zove hotel i neki, nebitno, i kao spoji me sa tim i tim, sa hotel, možda na recepciji, ne znam, smo mi to, i ona vidi ime Nikola Vučić, on nas spoji, naši tebe zove neki lik u... Unemiravate. Pa ima, mislim, traže karti ili bilo šta. Odigrao sam loše. Tužan si mi $200. Možda ima i toga, da. Ti staviš neko lažno ime i simpatično. Da, ali imao sam prije, mislim da tad kad smo pričali bio Lewandowski i Pastore, da. Poslije sam mijenjao, bio sam, neću da reći ovo koje sad imam da ne bi bila javna tajna, ali imao sam prije, koji mi je bio prije ovo sad? Jesi bio fudbaler uglavnom, jesi? Nije, poslije sam promijenio, bio sam, ne znam, možda sam bio Chandler Bing ili tako nešto je bilo, da. Pa sam bio neki super heroj, pa čuda, pa. Ali dešavalo mi se par puta, dođem i vide da je i kao, recimo u restoran hotela, kao da može račun za soba, i onda dođe i vide ime i ne smiju se provale, znaš, da je lažno, da nije to. Znači, onda, kad sam bio Chandler Bing, da mi je baš bilo kao Mr. Mr. Bing, nije ovo ta kartica. Reci mi, jel se u NBA promijenilo malo u smislu druženja, da ste više zajedno, jer vidim sad su dosta timova je uvelo da se jede u dvorani ili u trening centru i tako dalje, i jel se ide zajedno na večere ili i dalje svako za sebe? Pa mislim da zavisi od ekipe do ekipe, ali forsiraju generalno klubovi te kao timske večere, ako stignemo u neki grad ili ako smo u nekom gradu malo više, pogotovo ako je neki slabi grad, recimo ovi veliki gradovi ne toliko, jer onda svako ima svoje. Svako ima opciju, ja. A recimo ove neke slabije gradove, ako ostajemo poslije utakmice ili tako nešto, onda zakupe restoran, idemo svi tamo, jedemo, družimo se. Da, kod kuće je manje, jer znaš svako svoje porodice, obaveze i to, ali na putovanjima druže se, trude se da to neko druženje naprave kroz razne naše aktivnosti, da li večer ili nešto drugo, tako da zavisi od ekipe do ekipe. Sad opet imaš i to ja, recimo sad u ovoj situaciji, ja sam ubedljivo najstariji u ekipi, imam ženu, troje djece, i sad možda imaš 2-3 koji imaju čak djecu, svi ostali nemaju, sa neki imaju djevojke, neki su single, ali oni juriš. Ali opet ja 34 godine, on 22, i nemamo sad mi baš ista interesovanja u životu, i onda se, i to druženje drugačije malo, ni sad mene gledaju kao nekog starijeg,
Znaš, ono, sad si OG, sad pa si to, OG. To se isto promijenilo, ali iskreno prijalo mi je, stvarno dobri su stvarno svi momci, Jel izađeš, dobro druženje. Pa ja večere, znači to mi je uvijek. Znači, jesi ikad izlazio? Mi su ako klubovi to. Pa nisam nikad nešto puno u sezoni. Mada i nisam nešto mnogo za tu muziku, tako toliko, naš hip-hop, volim house, ali ne mnogo u sezoni, nisam nešto nikad puno. Nisi ti od nešto puno izlaska. A ne, u sezoni je teško, šta znam, desilo se ako neko zove, neko organizuje nešto, ali ne nešto mnogo, više ostavim za ljeto. Da, ali večera može, da. Ali večer uvijek, znači svako putovanje, pred utakmicu uvijek večera, to mi je baš to baš volim, idem sa nekim drugima igračima ili čak nekim ovim player development trenerima, bio sam dobar sa ovom, sad više nisu tu, ali do skoro ovi kondicioni treneri, pa nas trojica, pa znači to postoje nešto ritual. Neki kao tražimo, istražujemo restorane, najbolje obožavam poslije utakmicu u Čikagu, pošto ima toliko restorana, onda idem uvijek. Čak sad je to i simpatično da svi znaju da ja to volim, a volimo kupim ljude da ponekad sad bude uglavnom supruga, pa neki naši prijatelji, tako pa idemo negdje. Pa da, lijepo je to. Pa lijepo, druženje, priča, nešto da se nešto dešava i onda... Da, emocija, nešto. Pa sad bi sami sjedili kući, nije to isto kao odeš negdje, probaš nešto, vidiš nešto. A druženje je čudo, liječi dušu, jel? I onda... sad svi znaju u klubu da ja to volim i da uvijek znam te restorane, baš pratim i gledam i to. I daju prijedloge, jel? Pa to, ili kao jesi čuo za ovaj, ili kao dolazi mi tak gdje idem, ali kao poslije utakmice, kao pogotovo ako smo dobili, pa je dobra atmosfera, kao gdje ćeš večeras, kao svi čekaju, pitaju, znaju, kao, tako da simpatično, ili dođu u neki grad, recimo u New York, kao gdje idemo, šta predlažeš pa onda imam neku svoju listu, imam neke svoje, baš za restorane, to mi je to je nešto što baš obožavam, da i ovdje kad dođem pogotovo. Vidio sam to u Majamiju do duše, ali dobro. Da, dobro, ne, ali gdje smo bili Bili smo, dobro, to je bio neki kao klubić, onaj nešto u zgradi, nešto, na nekom spratu nešto smo bili. Samo ne mogu da se sjetim. Nije Sugar, nego je nešto drugo bilo, ali ne mogu da se... Tamo na Brickelu ona bila. Da, na Brickelu. Da, pa dobro, u Miami su svi uglavnom ti restorani lounge, to je nešto između, a to je sad u Miami sudima, da kao jede se, ali i muzika i sve to, to je isto, da, tog ima puno, to tako je čita Miami. Bio je lijepa. Da, dobro je bilo tamo, ali, kako zove, ali recimo i ovdje kad dođem, onda uvijek pitam, po Beogradu, što ima odličnih restorana, onda idem, gledam, to baš kad god putujem, to mi je... Ajde samo par kratkih da te pitam za kraj. U koju dvoranu ne voliš da igraš? Ne volim da igram. Da, u kojoj dvorani u NBA? Koja ti je onako, ima čudnu percepciju, što kažu? Imaš li tu? Pa u zadnje vrijeme manje, jer su sve novije uglavnom i dosta su dobre. I liče jedna na drugu, jel? Pa i to ali prije bilo... Stara Sacramento sala mi je baš bila bez veze, tamo nisam uopšte volio. Bila još jedna, samo kad bi se mogo sjetiti koja je to bila, slagaću te, ali nema se, ali znam Stara Sacramento mi baš nikako nije Arko Arena. Da, ta je baš bila onako malo bez veze, ali nova je dobra, recimo, nova je baš dobra zigra. A sad novije sve te uglavnom prave malo drugačije. Na isti kalup, suštinski, jel da? Ali... A nema nijedna mislim, sve su odlične dvorane, baš teško neku da kažem da ne volim, da mi, da to kažem, možda loše ide ili ne šutiram i to. Ko je fizički najjači igrač protiv kojeg si igrao, Peković? Pa među jačima je 100%. Ali on je i volio to, on je i volio da se gura, da se uvali, da uđe, da to je baš Pazi, Jokić je vrlo jak. Jeste, i on je... To ljudi prevare kao... Jeste. I non stop isto pokret, non stop se kreće, nikad ne zna šta će, uvijek to nešto... Ali Pac-Man je bio ko stijena. Pac-Man, da, to je drugačija vrsta snaja, ali Pac-Man baš, kad se uvali, kad ti uđe, još ti rame laka, to je gotovo, nema. Steven Adams isto, on je... Je li Steven, jeste? Kako ne bi, naš isto bio baš jak, imao jake ruke, Reggie Evans, nije on sad bio ako neki, ali on je bio jako zemlja. I volio da udari. On je baš volio da udari. Volio da udari. Prije je bilo više tih nekih igrača, koji su baš uđu i baš u tu da biju. Onaj Jason McSeely iz Detroita, on isto je bio jak, ti malo neki niži, da kažem undersize, 4-5, pogotovo u to vrijeme, a nisko težište veliki, to je bilo
To je baš bilo nezgodno. I je... Dwight Howard je bio ono u svom pravilno baš je bio. Ali sam se iznenadio kad je on rekao Peković. Jesma, Pekman jer je Pekman volio, znaš, on je to volio, onda on uđe, udari rame, udari, tako i Steven Adams, on to voli, onda, znaš, drugačije. Mada Steven, jel da, ispravim ako grešim, nije prljav igrač. Pa nije. On je znaš, više ono... ono... da uhvati i to, ali nije, ali, znaš, on malo te samo, to je, kod dijete te samo pomjeri, ali bukvalno kod dijete uzme i pomjerite, baš je jak. Ali Pekman je volio, znaš, ono zide pa samo ovako te zagradi i pa imao jedan potez, jel? On je imao jedan potez. Ali blokada, nije nikad ono, ne, on je bio jedan, da. A onaj, ko ti je najbolji saigrač za sve ove godine s kojim si igrao? U smislu i odnosa nekog i profesionalnosti i onako, eto. Tebi ono, što ti je, mislim, s kojim si dijelio slačionicu? Pa mislim da bi, najduže sam i s njim bio i stvarno smo imali odličan odnos Fournier. Van Fournier. Dobro, zbog francuskog se stvorila ta konekcija. Pa ne, tu smo stvorili tu, da kažem, tako je to počelo i onda ono, i kroz igru stvarno smo imali dobru hemiju, dobro smo igrali i on isto veliki radnik i posvećen, isto van terena i to. I stvarno smo dobri bili, s njim sam i najduže bio i s njim sam bio dobar. Znaš ko mi isto bio odličan, DJ Augustin. S njim sam baš volio da igram, on isto super saigrač i imali smo odličan odnos i na terenu i u pick and rollu i sve, isto je dobar i van terena, tako da i on. Sad sam se iznenadio, Nikola, kad sam vidio ove suze Fournija poslije onog poraza od Monaka. Baš ga je ono... A dobro, nisam to očekivao od njega. Ali je veliki on takmičar, znaš, on stvarno hoće i želi i on je tu došao s tom namjerom da pokuša da osvoji Euroligu, to mu je bilo, pogotovo naš otišao iz NBA, sad došao ovdje, to mu je bilo i ali isto ono ga je pogodilo dosta. Čuli smo se poslije, poslije je bio, ali kaže u trenutku mu je teško palo. I baš neka jaka njegova izjava, tačno je od srca bilo, kad sam gledao kao... Pa su stvarno loše odigrali tu utakmicu, odnosno na čitavu sezonu, baš nisu ličili na sebe uopšte. Kao da ih je pojeo pritisak. A nezgodno je taj Final Four, mislim, ima neku svoju čar, ajde, ima. Ali opet nije fair, jer ti si sad najbolji te sezone, jedna loša noć, ajde, kada se igra play-off, bilo bi to realnije. A mada, znaš šta, sve manje više, ja sam nekad bio ubijeđen da je taj playoff sistem da ono pokaže stvarno ko je bolji. A i tu, evo, i u NBA, povrede, neko drugi izbaci ekipu koja tebi ne leži. Ima i to meča. Sve to, da. Mislim, ali u ovom slučaju, ja mislim, jedna utakmica je baš teško i onako malo nerealno, odigraš loše nešto i džabe čita sezona. A dobro, ima s druge strane, ima to neku svoju čar. Ko te bolje savjetuo tokom karijere, mama ili tata? Pa tata je tu najviše, mama je... Podrška, ja. Da, mama nije mnogo se tu miješala, više ako bi bile, da kažem, tenzije između tati i mene, jer nije dobro, bi ona smirila. Ali mada najviše tu smirivala baba dok je bila živa, pogotovo sam bio mlađi pa dođem s treninga, i ako nije dobro, onda tata, nema, i onda baba kao, dobro, onda on stane, ali mama je tu više bila da onako malo, malo kod mene, malo kod njega, kao, ajde, dobro, polako, bit će to sve okej, ali uglavnom tata, pa imali smo stvarno, sad, i dalje dan danas, ali manje sad sam ja već iskusniji, sve onda drugačije i sad su tu unuci, pa se više njima, ja sam tu sporedan, nebitno skroz. Nema više, čao sine, si dobro, nego je kako Filip Matija Lazar, rekao, ja sam super, sve okej, pa sad, tu usput, što da znate, oni su tu nešto. Ja sam to bavim nečim, pa ne šalim se, ali sad drugačije neko to, ako sam već stariji iskusni, onda je to, ne bude samo košarka kao kad sam bio mlađi, nego malo drugačije i onda ako nešto nije okej ili nešto onda popričamo i tako. Pita on, mi popričamo, ali drugačije sad već ja se nosim s raznim situacijama. Dobro, i on je vjerovatno svjestan, na kraju. To je naš. Ali dok sam bio mlađi, pogotovo i sve, i početku NBA, često smo i pričali o tome i savjeti i sve naši gledao i gledaju sad tad i mnogo češće, uživo sad manje, ali... Jel dolazi u Chicago? Dolaze, budu. Pa stalno su dolazili kod mene, budu, zavisi. Prije dok sam bio sam malo duže, sad dođu, isto budu tu, ali isto sad kad dođu, uglavnom kod djece, ja mislim što je normalno, tako i treba, hvala, ali uživaju u tome i onda, ali dođu, ali voli onda gleda i prati i dalje sve on zna, ali sad ne gleda baš tu, najveće nego će gleda sutra dan, pusti reprizu ili pogleda one highlights. Pa svjestan je da si uspio, jel? Pa i to sad naši drugačije, isto sad sam ja nekom drugom periodu u karijeri, onda manje da ne bude samo košarka, nego sad i nekim drugim stvarima
da razgovaramo i to. Nikola, hvala ti na ovom toplom ljudskom razgovoru. Hvala tebi na što si bio pozivu. naš gost. Ovo je kraj naše prve sezone, tako da hvala ti što si nam učinio čast da za tobom završimo ovu prvu sezonu emitovanja. Hvala vama i drago mi sam bio gost i to čestitam na toj prvoj sezoni. Gledao sam nekoliko epizoda i stvarno odlično radite, sve super. I generalno ja volim ovaj podcast jer je opuštenija priča i dohvatimo se raznih tema, nije ono standardno sezona. Pa nismo toliko ograničeni vremenom, ali ipak treba poštovati vrijeme gosta. Pa dobro, jeste, ali nekako ide to i prođe i nekako čovjek i zaboravi da je ono, tako ide vrijeme, ali volim ovaj podcast, je stvarno jer mislim da ljudi isto vole jer vide neku drugu stranu nas koji inače ne znaju. I hvala ti za ove neke stvari koje si pričao, koje su jako bitne i za mlade igrače i za one koji sad, jer posebno je sad koledž postao popularan na ovim prostorima, svi u tome vide neki put, neki izlaz. Da, mislim, meni je opet to sam možda i pomenuo neki način i ja volim stvarno taj koledž sistem, mislim da je odličan. Ja mogu kažem iz mog iskustva, ja bih volio da moji sinovi idu tamo, jer mislim da se i dobro radi i naravno to je bitno da se izabere i dobar sistem, trener. Da dobro izanaliziraš. Ja mislim da je to broj jedan, to treba bude najbitnije, jer ne treba se razmišlja samo danas, sutra i za 2 godine, nego treba ta karijera da traje, znači i o tome je bitno da se razmišlja, ali prvo i školuješ opet što je bitno, nikad ne znaš povreda danas, sutra, ne napraviš to što si možda mislio, znaš, treba se živi poslije košarke, znaš, ne traje karijera do 60. godine kao u drugim nekim poslovima pa penzija, nego ti si u penziju s 35, treba nešto da radiš i onda, znaš, i to je bitno, a i sam život na kampusu, ti si okružen ljudima, svi su tvoje godina, znaš, sve to ima svoje lijepo, znaš, i te žurke, ta druženja i to, pa jest, ti si dijete, nemaš nikakvu obavezu, nemaš ništa, a sve tu oko tebe, 50.000, 30, nebitno koliko, sve tvojih vršnjaka, to je mnogo lijep period, jedan isto od mojih ljepših perioda u životu naš. USC je imao dobre partije, da. Pa dobro, to, ali mislim, generalno, naš, lijepo je to drugačije, naš, tu si dalje si dijete i dalje to nekako, neiskvareno, drugačije nego kad već uđeš u profesionalni svijet koji je dosta surov, ima drugih stvari, znaš, to već se gledaju neki interesi i svega ima. I onda... I sve postaje interes, jel? Pa mislim, i sve gledaš s podozrenjem. Ali ima dosta. A dobro, što je i prirodno, biznis, novac je veliki u pitanju, znaš, onda to svako gledaš što je najbolje za sebe, znaš, to je najteže to napraviti sve to Ašraf Hakimi je najpametniji. Da se razumije. Ali, on je to dobro uradio. Ali, kako zove, ali... Znači sve to i onda ja mislim da je to, ako je dobra, prvenstveno dobra situacija tiče košarke, trener svega toga, to može biti dobra odluka, ali sad sam ja u situaciji, sam ja prošao sve to i već imam 34, sad ću 35 godina, imam to neko iskustvo i smatram da je to neki način i obaveza moja i svih nas koji smo veterani, kao što je nas neko učio, nisam ja rodio pametan i sve znam, mislim ne znam ni sve, ali i sve ovo što znam jer sam ja to Bogom dan i super sve to, nego mene neko naučio, ja sam nekog vidio, ja sam negdje pročito, čuo. Negdje si pogriješio. Ja milion puta i danas dalje grešim, ali dobro, iz tih grešaka učiš i znaš. I onda, ali je, onda sad, pošto sam sve to ja prošao, imam to neko iskustvo, mislim da je bitno, i zato volim da pričam o tome, da bi tim nekim mladima mogu ja da možda nešto što čuju iz ovog podcasta 10 sekundi, oni čuju da je to dobro za njih i oni to iskoristi, to je dovoljno, ne mogu ja sad sve njih da učim, ni treba njih da učim, treba ja da ih vodim za ruku, oni treba sami da idu, ali i da pitaju, ali to je bitno, tako da, nekako se to, interesantno ako se to promijeni u životu, da situacija, da to je ovako prošlo, ja sam sad, kao veteran, iskusan i sad ja pametujem pomalo. Ne. A dobro, tako mislim da tako treba. Da to je, hvala ti i ja ti želim da kao Čika Boro igraš negdje do 44. Možda i da se vratiš u Evropu, pa što kad je mogao Daryl Middleton do 45. možeš i ti da navučeš. Možeš i ti da navučeš. I sam si rekao, nisi vezan za skok, za trčanje. Tako da, dok se budeš dobro osjećao, ja mislim da treba da igraš. Pa i hoću, mislim. Jel razmišljaš nekad o povratku u Evropu ili pak ne? Pa zavisi, drugačije je to dosta, ne pitam te iz ovih pobuda, razumiješ, nego drugačije je to, druga je to košarka, drugi je to i stil igre i sama ta liga i sve to, da kažem, Euroliga, NBA, to je sve to drugačije potpuno i nije ni lako poslije toliko godina se vratiti i navići, tako da
uvijek kažem, ako bi dalje imao veliku želju da igram, a tamo u NBA ili me neće, ili nije ta neka situacija koju ja želim, da, onda bi razmotrio da se vratim i da igram ovdje, ali primarni cilj, primarna želja mi je da ostanem tamo što duže mogu, da igram i dalje, jer mislim, NBA i stvarno... I da osvojiš titul. Pa i to sve, da, ali NBA je najbolja liga, bez premca. Nema... Iznad nema. Ima sad... Iznad nema. Pričaju, drugačije malo neki, ali ne da... Nisu u pravu. Ali ja smatram da nisu u pravu iz mnogo razloga. I onda, volio bi tamo da ostanem što duže, ali eto, neću da kažem nikad, ne reci nikad, ali razmišljam da bi tamo volio što duže, ako kad više nije to, onda bi možda razmislio, ali možda bi i završio, tako da, ne znam, kad dođem u Beograd, onda je česta tema kad ćeš u Zvijezdu, razumijem ja i u meni ponekad, razmišljam, bilo bi lijepo da dođem, navijači, sve to, bilo bi to sigurno super priča, ali opet, NBA i ti kao sportista i takmičar i, uvek daš, hoćeš najbolje, logično, hoćeš ostaneš gdje je najbolje i pokušaš da tamo odradiš najviše što možeš, doći isto neki možda period gdje, eto ću ja možda, neću više biti među tim nosiocima i ti ugovori, pa eto možda izaberem tamo neki jači klub, da možda neku manju ulogu, da jurim tu titulu i tako neki stvari, tako da ićem, ali o tom potom za sad. Odeš u Denver na veteranski minimalac. Pa može da budem što ne, backup, nije ni to... Pa dobri, onako ste dobri, taman. Mogo bi opet da odrađujem nešto što on radi kad nisam tu, taman. Eto, kad je tako da nemaš. Hvala ti puno i puno sreće u nastavku karijere. Hvala puno. Dragi moji, došli smo do kraja prve sezone X&O's Chat podcasta. Nadam se da ste uživali. Hvala vam na brojnim pregledima, na brojnim porukama, stvarno. Sjajna ste publika, hvala na podršci za ovu prvu sezonu, odmah da kažem, planiramo već tokom avgusta mjeseca da krenemo sa drugom sezonom, spremamo jako i sezonu broj 2, bit će i u ovom periodu nekih interesantnih, ovako specijalnih izdanja i o tome ćemo da vodimo računa. Hvala Strahinji koji je jedan fantastičan producent, hvala Guletu i Ukiju i njihovoj zlatnoj grupi, bez njih ovo sve ne bi bilo moguće. Pozdravljamo vas, volimo vas puno i čujemo se prvom narednom prilikom. Ćao.